cha Geita, Chronic Karen, Mirika na Violet. Tunashukuru sana kwa kazi mzuri. Tunashukuru kabisa na Mungu awasaidie sana. Igo magega yabo amauga naro akonya korutu akorokonga smelling flower. Smelling flower indoche abana baito omwana chana de kerubo omwana okoroko Flavian and Cruza Mora na Nyabiage asengi choyo yoko make sure anga ebite vile buya kabisa. Tunashukuru sana kera toligereti abana bakoruta buya ago chabuya Mantrons izuri sana, inapendeza. Asante sana kabisa. Ago chabuya smelling flower wanapokuja tukolio mogoko ligi ya kabisa. Inapendeza kabisa. Flower tuko na Bible bearers ambao wale wanaleta caution kabisa. Tunashukuru kabisa kwa sababu Mungu amefanya mazuri. Clinton omwana okorokonga choi naboligo Esther. Tunashukuru kabisa. Bakore merimo ya Nyasaye buya atare buya bagutara buya yamesuma. Yes, wokibale omusuma agaiga wokibale omusima inaashiria kwamba oborabu asenka ogotebanga batwara oburabu asenka yabo. Patrons wakikisha barenga oburabu bwokire encherende bagutara imeyo musunte ebagutara bamulekeire n'oburabu agekora malika akora bolinga ine omuntu natara umusunte ime takogochwa. Tunashukuru sana. Asante kabisa. Tunashukuru kabisa. Baikire babu chabuya bago tiokereria buye bintebyo obukaganga ne ndagera
inapendeza sana. Na bate binge nyumbeye ya keiri. Watu ni wengi hata huko nje. Furaha ilioje, furaha ya harusi. Aha. Kabisa inapendeza. Eke viritingwa kukere maegane mbosibwane gaiga batagende koreto burabu bogotebanga familia iweze kuwa na mwangaza, ili hata wale wa nje wanapoitazama waitumainie chinyangi cheto chitwaro muguso abantu batogi Nyasaye baba Kenya Nyasaye igo Nyasaye abasesenie asesenie abana babo, asesenie chitugo cyabo, asesenie megondo yabo, asesenie mirimo y'amaboko yabo. Nabali twensi tunapo kuwa na mpango na Mungu atubariki waachire. Yes. Matron wale wa nyuma tufanye hivyo kwa haraka sana, kwa njia ya utaratibu. Baachire buya kegima. Asante sana, tunashukuru kabisa. Kabisa tobwate omwana okoroku matrons daite ko basabanga banga bana senjerengia ikerendigerutie. Ninapotazama video mwaba chingaki abande batigara mae ababwatu one mubege tamo nango igo bali abatambe baronga magega ono ndocenga na babo siwe kababwatire. Yes, tarere kapeti goramo, tarere kapeti goro amo. Yes, video yetu ndio itakuwa mzuri, inapendeza. Ona limwa chakiri hilo, inapendeza sana. Tunashukuru sana. Asante sana Janet ya abengi abatangani baratenera abo egere kamere babwate abenga abatangani baratenena. Janet bali abatangani abengi kora abateneni abo ababara aruo egere naliye kamere kubabwata buya. Asante sana. Asante. Tuelekeze watoto wa kwanza mahali wanastahili kukaa. Asante kabisa. Tunashukuru Smelling Flower. Tunashukuru kabisa. Waelekeze mahali wataketi. Hivyo mmoja pande ile mwingine pande ya chini. Matron, tekeleza wajibu yenu vizuri. Sawa. Watoto tuangalie kamera. Tunashukuru sana, inapendeza. Harusi ya kaka
Jobu na dada Eliza. Inapendeza sana. Ndorabona una mwabelire mokororeka buya. Asante sana. Unapendeza kabisa. Aha. Abana Eunice Elizabeth. Abana Anastasia. Mary. Wako kwa laini. Asante. Tuweze kuwaleta. Asante. Inapendeza. Tuwaelekeze mahali wanaketi, wanasimama. Wow. Asante sana. Opening flower. Tuko na Spinika. Pamoja wakiwa na Esther. Opening flower, Spinika pamoja na Esther. Pia wanatekeleza kazi yao nzuri. Wow. Tuko inapendeza kabisa. Kwa ajili wale wamebeba caution, anaitwa Clinton, anaitwa Neft, pia anaitwa Joy pamoja na Esther. Inapendeza kabisa. Angela bakoleta buya. Caution yerosiri buya. Who doesn't like beauty? Inapendeza kabisa. Wanakuja wale wanaobeba Biblia. Tunashukuru wamekuja vizuri. Wamekuja vizuri kabisa. Wanakuja vizuri. Bible kuna Otwere pamoja na Defti. Hao ni wale wamebeba Biblia pamoja na kitabu cha nyimbo. That is the Bible song and the Bible. Ni kaka Otwere pamoja wakiwa na Defti. Wamekuja kwa njia iliyo inayopendeza. Orabana bwe babogole tiringana. Lingana na lio etaya. Lingana na lio enkubo. Abara uberekese gocha. Basta gonde binga tali enkuba. Igo encherendenga watakuwa wanategemea Biblia katika maisha yao. Kwa hivyo wanapoamuka, wanaporara, wanapotembea, watumainie neno lake Mungu. Asengenje hiyo. Wale walikuwa wakabidhiwe Biblia. Basta abana bayikiralia bako abale ebuku abali bande bali kwa gotera. Basta buna obukundekane boy wale lingana lya gutumeka asengencho yokora na kuobishit occasion ile obishali. Kwa hivyo inakisha na maana anapokabidhiwa hiyo, pia ana maana kwamba hiyo ndio atakaye tumia kwa ajili ya kuwatumainia familia hii. Mungu ayubale lingane lio. Asante sana, wamekabidhiwa neno lake Mungu pamoja na nyimbo. Asante sana elders and the pastor. You can have your seats. Tutaweza keti.
Asante sana. Wavulana wazuri wako na ile inaitwa sweet distribution. Yaani babwate gento getoka kanga nege gento tokolia. Wakiandamana pamoja na pouring opening flower, Spinika pamoja na Esther. Nao wamekuja. Bago tebanga chifamili cheito chinyale ko ya nabuya, chiko ya nabuya. Chiko ya nabuya. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Wanaofuata ni dada zangu ambao wamekuja na maua ya kupendeza. Baachire na maua maya ama maua ayo toko bekeruire igaya asebi gotibie ito. Inamaanisha kwamba tutafakari jinsi Edeni ilivyokuwa inapendeza. Familia ya kwanza ilikuwa inapendeza kabisa. Ilikuwa na maua mazuri. Iko balitwale Igonda geteko sabanga. Alitoka kwa maua tokubekerwa maua. Na itutobekera ili motuga iga. Asengicho. Imefika wakati wa kufarizwa maua. Wamekuja kwa njia iliyo sawa kabisa. Na itungo bekeru tora mauga agana arolira baraiba ito baikirega abange abesimiwa abange besimiwa bare na mororire na abande feel welcome. Thank you. Abande abatogo chesaidie abatogo sukange iga abande tocha totagete kotonmo ebaga tabange nyange ebe nyange komeka meka akigeko gera baachire na intuga tobekera maua aya egere na intuto toginya sai amaua aya talio magoko busa inapendeza. Tunakumbuka uumbaji wake Mwenyezi Mungu. Igonga chikara echire ao naye ogocherwa kobekeruri uwa wasumai to kobea kero monda agocha unaterewa ayaba ko monda agochikane omanya ko mwanjera onye oibeli ugoro mwenye ogokora go chance iga agoikere. Asante sana. Iko vizuri sana. Inapendeza. Tuko awarisia baito choku pamoja na polisia. Ose tayari wamepigwa taji ya maua. Babekeirwa maua. Wanapendeza kabisa. Nimeona vile perfume inawekwa na Sister Cheni. Sister Cheni anaendelea na maua. Wale ambao wametuwekea maua ni Mary, Phyllis, Sophie, Faith. Wote hao wamekuja wakiwa maridadi kabisa. Kisha baadaye kwenye waratole amangana maya. Baada ya hii tutapata habari njema. Watakuwa wanakuja vizuri. Asante sana besti bani pamoja na mzee Elda anaitwa Chafet. Tayari pia wamewekewa maua. Asante sana. Wamebaki wawili. Mmoja Elda mmoja akuje. Nimeona maua ni mawili. Njoo sawa.
kukaribisha mzee ambaye mzee Otwere. Yes. Santa. Inapendeza sana. Pastor, where are you? Joe. Pastor, hujawekewa maua? Smile kidogo. Smile kidogo. Asante sana. Asante Pastor na wazee tuketi. Thank you so much. Tunashukuru. Sasa tutapata mambo mazuri. Eti ngakitia matangazo, naomba tu kila mtu asikilize. Akirekiri. Joshua, be ready. Elizabeth is coming. Joshua, how do you feel? Joshua, teneno for example. Tangazo. Yes. Joshua, kuwa tayari. Elizabeth yu aja. Joshua, waisi vipi? Zipoa. Oigule wiya. Okoraria. Joshua, Elizabeth gochare. Joshua, naikio iwete. Haiwete wiya. Inapendeza sana. Announcement. Joshua, be ready. Elizabeth is coming. Joshua, how feel? Tangazo. Joshua, kuwa tayari. Elizabeth yu aja. Joshua, waisi vipi? Isi vizuri. Okararia. Joshua, kabeanye. Elizabeth ngochare. Joshua, nakio iwete. Iwete wiya. Announcement. Joshua, be ready. Elizabeth is coming. Joshua, how do you feel? I feel like jumping out of my skin. Inapendeza. Tangazo. Joshua, kuwa tayari. Elizabeth yu aja. Joshua, waisi vipi? Haiwete bunata iwete. Okoraria. Joshua, kabeanye. Elizabeth ngochare. Joshua, nakio iwete. Elizabeth yanyorire goika. Announcement. Joshua, be ready. Elizabeth is coming. Joshua, how do you feel? Haiwete buya pi. Tangazo. Joshua, kuwa tayari. Elizabeth yu aja. Joshua, waisi vipi? Haisi vizuri. Okoraria. Joshua, kabeange. Elizabeth ngochare. Joshua, nakio iwete. Wamuganyireire mono. Announcement. Joshua, be ready. Elizabeth is coming. Joshua, how do you feel? Como ngojea.
Joshua, kuwa tayari. Elizabeth yuaja. Joshua, waisi vipi? I feel like charming me. Okoraria. Joshua, kapeange. Elizabeth ngochare. Joshua, naikio igwete. Igwete buya. Announcement. Joshua, be ready. Elizabeth is coming. Joshua, how do you feel? I feeling ma. Tangazo. Joshua, kuwa tayari. Elizabeth yuaja. Joshua, waisi vipi? Nasikia. Ninashukuru sana. Mara ya mwisho. Okoraria. Joshua, kabeanye. Elizabeth ngochare. Joshua, nakio igwete. Kangoigira. Tunashukuru. Kanisa tunasemaje? Asante. Sasa ni wakati. Yes, imefika wakati wa best man, best lady, ambao tuko na couples wetu ambao anaitwa Kevin pamoja na dada Tabitha. Yani mwadeke vinya iweze makanga ila na naangalia sana. Ejera Kevin Yesu kirikorwa. Kinyange na Kevin yani. Tumeanza. Tunashukuru hawa na baba mwanzi Oyo Mito Eliza pamoja na Joshua wanakuja vizuri sana. Kevin yao itabuya. Nimeona dada Tabitha na Morolile wa ila ni wana bogole tinalo. Ilo tena bogole nemo bogolwa ya. Aya. Inapendeza kabisa. Anaitwa kaka Kevin nyongole melodiya ngerole kini mwembo begini korosa. Yeta itakole te sura yae. The best man, best lady. Ambaye ni dada Tabitha pamoja na Joshua. Wanaguo aba mwansi. Baba nyanyangi. Basi hapo bana moja chake Kevin. Basta abana baba mwanzi dela siaba mwanzi igere nasi engomo eboika abuba Sauli familia yo amayana mabe ibana bantu bengi unapowatazama ni watu wa maana katika familia ya Eliza pamoja na dada kaka Job. Kuna morocha babo chaiga arokolitiri uga korwaria yani Eliza agatebana aonyesha ndeto Tabitha agatebana aonyesha ndeto so bwana ndiba chake buya yaba ile pia agasubiri bachake lakini ni furaha ya harusi ni furaha iliyoje aja rabona bago sumanira ni wa inapendeza kabisa. Bago pastor akakutana ajira. Bible ndo wansu pastor. Inapendeza kabisa. Yonga abana babo tuweke nyange una mubaro chego. Abantu bamana bago tebana Eliza Joshua wamanyekane na Job. Bamenye buya ragatana no tole asamabe asengicho yoko bwanterana yoko inere gansi engia bakonya gusegana bakonya kwenana engana yoko semeya wa babo chabuya basta batabana Kevin basta mama isabuko ikororai inapendeza kabisa. Ekeraba ikira ukisha na maana yenyandi wano kuchiere moja. Abuna ubago chikoibora enyandi. Una bago ikagago. Aibara kolega we
amaisali gererie obongo bokolegazi ali asegeita no abaiboli amo n'abaiboli bensemeye neria no bagochikotenenagaria bagochikorawanana amoiseke igo wanapopitiana kule anaitwa Kevo pamoja na Tabitha na batavina ligere lyobongo bokolegazi aye norashi simali kuna chama ile bokorufika byao baisibaria Rona Jenaro ni namangana makomo gati yao wa Kevo Tabitha Kevo Rona Mabuna bate baba alikaniri Enyangi Joshua Bileni. Joshua teneno na koro Elisa nene protene ni koroga ya ono Joshua kwa ndaba kase pastare atenene na bami no alia Joshua nero yo aramolemu aga ndaba kangelisa betyo ikirega kigako bakele yes pero Joshua kwa chole ranzero ay Joshua bangiruga igana abaiboli babo abamona bamosirire gaiga olende standi ye Joshua Igor asante sana onyenende bachire gaiga abana bamu abo Joshua ache bakomosira bakomatena lero mwese koli manondero Bago ogendo kata basumaire tipi yani wale pi wa ebichanira alimuta ndikora hapo mutaracha kamera mani video maniga ya kwenda sumaire wale bichenge ya kabisa ya orokia maino orokia wale yes maya asante sana picha nzuri sana inapendeza Venga, agua, se bichego con gata. Quiero montar eso en soy de ahí. Soy de ahí, no, socorro de cana. Thank you so much. Libere la nini no va ligia. Embengia. Inaashiria kwamba ni mazuri katika ndoa ya Eliza pamoja na ndugu yangu Joshua. Abang bogoro wa omaende aku menina ni saja itu cakap kali tante isro ko ika sing kumbe mwangare kina bokwanda kwenye kwa Joshua kabira di is coming kweli amefika wa amekuja abana bakubwatete barote abe family egia kwenye kotara bona mora yes chopo totale bona mora ne kampanye toyosi togo tara sabitara mora otira yes aba moliko suka dot moliko suka tomachi ko chubotu yes abana bali karuni baka bali motelenyo asenyange kwenda beka chira ibere bona katia ko mogende ko chubotu chobwa bo motangani asera iye tangani gawo digo endo bonaye ego no bugati gawo abaiboni bae babere kurmae digo beka ibo bona wa chopura leva donde vita ya ale la kinyo chati ne mogenda kuchimane basta
Sauli lyago kete imajunga no kuomba kwa masoile. Mungu ateruya. Abariza kwa kanse. Anakuja vizuri. Aya, Elisa manyo inkirase ita. Elisa akatabia kwa hivyo libaye na kuato kichakangwa na ikirega. Ndio uche kundochi. I feel like not feeling. Yes. Wanakuja maridadi kabisa. Wanakuja vizuri sana. Asante. Babo chabuya. Nikabono omukunde kanenera no alega tialia. Ata que te comikunde kanabono. Uno malika batebanga kene yonsu. Omonena urata nidia. Onde está que sansora. Ale nere no mogoko monena. Abatabanga ichu. Chubango. Yes. Furaha yote, furaha ya harusi. Kiramba tanine nyange inaashiria kurudi kwake Yesu Kristo. Kwamba atakaporudi kuja kuchukua kanisa, na kanisa ni watakatifu wake Mwenyezi Mungu. Wale wanaotumainia jina lake. Niona yatokora ina asoko mwenye wese. Lakini enyange nene ngoche. Enyange Yesu agocha kunyome kanisa. Kanisa nije naye abege tu abatakatifu wa Yesu Kristo. Kwamba basi abamelika na kichongo hapa. Nyonya moto bwate pia Elisa naye tikorwa wa ibole tigamba kani. Kama ngana bele nzao wa makoma. Ona ali jire akera diri wa inapendeza kabisa. Asante sana. Wanakuja vizuri. Inapendeza kabisa. Mama nene sahaba sesenye. Asese nichika cheino. Wache. Sawa. Inapendeza. Amuna moto choke na biata akakusumani. Kelekeza kwewe keranyare. Ay. Nado yani aiwete ngairuruke igoro. Acho meru chimbaba. Inapendeza kabisa. Kevin mobe tayari gawo asio kobaligania. Dada Dabita na kaka Kemo mukaribie kabisa kwa sababu dakika 2 washafika. Vago chamora asinjirikia vago tebana lero na lilitwanga nyite. Inapendeza kabisa. Abondo tunaone chinza cheto echire muya chiwa na ime chinza. Wese kulikira ni program ne chinza. Abego kwa terina ayo monene. Yes. Hapo tumego kandiko. Wa. Aba ibo ni beli sama ya. Aba ibo ya batanga ni naro likabari no mogoko na abande bakorarira akibese kolikera likorumara hata bagotanga Elisa ayabona gendo twagwanje. Inapendeza kabisa. Asante. Dakika 2 hivi wamefika pale, na Mungu apewe sifa kwa sababu fadhili zake ni nyingi kwetu. Ulinzi wake inatosha, na upendo wetu sisi ni mwingi sana. We were not lovable, but because of the love of God, we became lovable. Manyantu anchire pi asobu anjani bwanya sai tokabarakoba togancherwa ase ogotakora kende abayiboli beliza abamwabo bagogete okoboko kokonde nakorokwo, yani onde tayole na ukobea. Kisha na maana harusi imeheshimiwa na watu wote,
wakubwa kwa wadogo, wapenzi watazamaji, tunafurahia kwa sababu Mungu wetu ameyaruhusu hayo yote yaweze kutendeka siku ya leo. Inapendeza. Tulikuwa tunaongoja kwa hamu na gamu, lakini leo ndio leo, asemaye kesho ni muongo. Ekerandi garereti Pastor akunya batanga suka. DJ ile mic ingine ipatikane. DJ. Maandiko yanasema mtu ataaja baba yake na mama yake, ambatane na mume wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Chikolera bono kwanania tirega tigabatire bono agiba mobugi tira kore nde kore distance ye tiri umwana oyitari go tira dada chikore kwanani tigoyi tigabu bono mura kwanani korera salimiana chikorera na chechi korera kwanani alia mutu omeliza abuna ubarerenete mukwana ni ngora undita mugwa korera ule sigona chikorera na chechu chikorera mugo kwana ni mokobera kando toire nyangi ochi mutwabu korera ka kando korera ka kando abana bali toisarase barali liza kuja watoto tuketi harusi inakuja tuketi era uligire ni mwanzi ba lete riza chikorra vera maiga mutu bwati vera weka hiyo basi DJ aya DJ ekero kolige ngomare byali bagotanganire nyangi nandi enyangi tali gotanganira watoto tafadhali wewe mwenye picha mwenye simu toka mwete maiga mwenye simu tunaomba muende kwa kabisa kwa wall tuate banga simiteli gotoka awo genda se YouTube ogende ringi koroko Inuka TV alafu utaona hayo yote live, yote utayaona live. Andego koigunga no bwaterenya sime tali motwa orabu na bago tachangora aha chobwa kwenya koligere gochimaiga goseli isachire chobu elisa taragenda toligere limotwe nolendire kuna walinzi nyuma ondeta yogota marero maetaba chinyangia bantu ngorata mabali pasta uchikoka nyomo ise kobora lero tobegete uli elisa wesi toroka tuko ngangale tuko na ulinzi uko imara kabisa. Asante sana orabuna bagocha maridadi kabisa abachobu uko nyakogenda gochimanga chobu le maseli sale kabisa moikange au watoto luseli abana abalega abana ababa matrons ekamereye tetageti any movement ere unnecessary. Yes, tuheshimu harusi ndio hiyo inapendeza kabisa. Tunapo tafakari haya tunakumbuka mpango mzuri wa Mungu alivyofanya kule Edeni. Ege ndokero kimwe ankonire Elisa na Joshua ama Isa alimwaka tungainire bona atakire koligere linzi ligere ligoro imanya tenge karobu ekyo na kigeko bwachanda lakini tema kotokoli kabisa eko hivyo abo bosumali moko rutabara bono buya bole ongeza tena. Asante na batebya kera toligere tiga tunakumbuka tunatafakari Edeni
jinsi Adamu na Hawa ilipokuwa inapendeza kabla ya dhambi kuingia katika Edeni. Banchaine mondaga tebango yono mukungu orobaru romu berone igonga kare tokuligereriga tokoinyora ali Edeni obuya no molembe oliolenge Edeni eritangani chapo. Kuna doruba njiani, kuna mateso, kuna majaribu. Tunaomba kwamba harusi hii waweze kusimama imara. Majaribu yanapoingia, doruba inapoingia, wawe washindi na Mungu atukuze. Asante, wanakuja vizuri sana. Abana batalirete chineti, abana bakotebanga muntu takunelisa enjerara bete muntu tabaise komokuna bale ndete nonyencho mbata iti nonyencho bwa moikange. Lakini pende musipende watoto, tuko pamoja, inapendeza. Asante sana chopu tata ligere ligoro obe elisama kora macheki ngonga kiata itakotokolera sawa, inapendeza. Wako karibu kufika, dakika kama 3 wamefika karibu na fiti, na tuweze kuanza egento karo kimo mutaite kongosera no kuligererinse video etageta maiso igo tema ekoruana nekero wiki Tabita na Kevo pia nanyi jaribu kupata samu vizuri sana, inapendeza. Okuru manyano gosoma elio kama kwa bounce. Asante batiga irijida gekanga isa toiga toe pasta livaga akole buninge chere ni saa 7 na dakika 6. Kwa hivyo saa 7 na dakika 10 tumeanza, dakika 4 watakuwa wamefika hapa. Mungu awabariki, abariki familia, abariki wote wale ambao tumejiuziza kuweza kufikisha harusi ya wenzetu akina Joshua pamoja na Elisa. Inapendeza na ande tigamba manyinga obujabuo nyangi, tunafurahia, tunaimba ande echoro tinero toko libaka tokirekire. Kwa hivyo ni harusi inapendeza kabisa. Bagocha buya chita ke kaiberega baikire birogo gabo. Yani abana bakorwane segengia bagotebanga mami mutu asiguze hapa. Abana abuna ubanjere kobogolia eneti eyo nakioroche barendete montondo tagukunagagu. Inapendeza kabisa. Abasekuru maega n'abangina bale buchoncho bagocha buya magu no mugaka ole maego moiri bagocha buya ono ingera bana ekerogo omaite mbali wanja raisigo ebako buganga nesegi moko rwanirisa. Asante bana mbali wanja baisire goika edageka yemonenusu aikire bachire bagocha buya bagocha buya orabuna bagocha chikolera genda semwale chikolera ona bantu twensi etogotenena nogotera namba 200 namba 250 moteringa yale omotelia atoe eliogi muteria Ampi oito
Toi karanse senyangia ye na ole ereka gocha ereka gocha minto mogambika gocha naki erabe ase tole ereka gocha na bekerwe obonene bwaye utwali bagalia mawa korolekane ogo sikwa ereka gocha minto mogambika gocha naki erabe ase tole ereka gocha bune komeza engakeyo Biabo bisi birolekane torolekane buna tole ereka gocha minto mogambika naki erabe ase tole ereka gocha nagokere abatoliwe babegete chiyanga chenyangi naki erabe buya sababui ereka gocha minto moga bika naki erabe ase tole gosaba tole omotongi omuyatata nyasaye mundu uri iguru mono twakoira niri ng'ambia mono aseri bageriga na aseri tukeria rero ni gitarikie chituko ria rero nyasaye nuruche abange bakire asingencha kwa bakirori ngenyangie yakorekanira aseri tukuria rero igatwara gosaba ose ni chinga chiabo esto turuke inde togende nka tuyigutumoka ikiarense ya torosi bono bionsi tigabikoreka mnorigeti nagekora tubasabire na kwegena gwetira serita ligire Yesu yoro mutorito amen. Biamono nabakwaniri wairega korango iga biamono sana karibu mwezi mwariganigwe ose kanisa yesiritukoria rero twansi torabaganie siritukeri osiabaga ntwale kobwatana murisi gorokango kwa abayeso mbyamole koraiga gochitogo gokaiga Charles orenga nyanganya kunya msaro sentiro wapenzi wa safari ya mbinguni na wasalimia mchambo mchambo tena Eric Mogere Nyambunwa main
abakena abanene babumwansi mwachirana abakwaniri mbuya more yemo mbuya mono mbuya mono nanje nare kubarigania morisi chabetia misi korwe kanisa eye mbarenga bagotanga pastor nyorire kango gwa gororokire. Karibu pastor. Ndinje nanyoru nandikirese inu moko genda chia twaibere mutwe mwaira na isatu magega ikomono mutete gotanga pastor tonyoriri obe pia mole. Napenda kushukuru sana Joshua na Eliza kwa kazi hii. Ekero nari kubarusi nyumba bango kibaka nabuga ngoja koirole nyangi bono abalisi bandebye obuno sensi nyangi teri koiroro yani yaba buya bakana kuminga ngibona ina gagete bono lirikale mbo itoko irora na madam. Napenda kushukuru sana taite kwaligania chikwaya njire chiarenga chikwaya tenenango abaraibe chikwaya mulete kwaya zenu. Kama kuna kiongozi wa kwaya ulete kwaya yako balichikwa chiritwaligane karibu mo muraya to kwani ekwaya Nyamisaro Church kwaya ngayeri Nyamisaro tenenango Nyamisaro Church e1 wose tu Nyamisaro 2 muko wapi tu simame ino abagania batangani murai to kwani muraiwe kwaya iyo Nyamisaro 1 Misaro 1 ngaimule naibwe kole ole 1 naendo kabayomo terina mwesi eto kwani Nyamisaro Centro ebano Centre minute ngakire ngendo no kire ncharate yo kwa niaba Nyamisaro Youth tu se 1 abarenge matching squad abanimba manyete ndoche korango kaboko chigoro tokwani muraingo tokwani murai shout dia songo watu kwani ke usi riakeire kwaya riakeire igonege songo riakeire njatera tokwani riakeire nege songe lietelio bimine tinga no bara Nyambuno main choir Nyambuno Central Church choir kwa niaba tusalimie kama wapo huyu ni kijana ni mzee wa kanisa pia Nyapara 2 Neinege songo Abaraibere Nyabara amefika. Kwaya ingine ambayo tumesahau kwaya ende ya achire tutalika tutakapcha ama muimbaji ambaye anaimba peke yake a solo artist kwaya yoyo baka umoro jina atemire. Kulikuwa na kwaya ya Catholic ya radio Catholic era RC Roman Catholic ambao muko hapa naomba msimame. Ondenaro morocho ondemaga abande maiga wale
isiko ababale nyumba na oyo matukwani. Kuna Magena, Mama Junior ako wapi? Magena district. Walistenerango Abalisya n'abarai abakatikista bara bateneine moroje ochiabuti ndo chimbali magawu balisikoroka boko igabana sengenyo mutato kwani mwensi libagali ino ndiro ngutokwani mole nara Kibai ulingi Kibai bon mheshimiwa Kibai njoto kwani mwaere kefango minyokara se abana barayibaito ba 2027 ntoma ityo yogo chakoira nje ngo basabira bonsi yo yokoira na ero imbora abantu bomona nabakwane mwesi byamule byamone selita ya Yesu enje Francis Kibai no yonyabwali nyambunwa chonsi nero molisi nyambunwa main akamenya ko ibole chichinde chinke chikali Joshua ganyorete nchiruka likongalika goche nyangi tinamaite muisonde tu nyangi yabagake na yirojerte start na namaite nyangi Joshua pongezi sana nacha ku witness Joshua numusani one sana ngoteba nga pongezi kwanyolire biria bateba acholeranse rero pastor atebira acholeranse ngena atebira mbiyamono ndaite kurweta ngaso abantu muiboli ondo bwato omwana mosensema na Nyamisocho secondary ne cheito na bokondra kabla ya Jumapili tokumanyereri namba yana 0706 kolika balerende karatiga eskuru nengo mukaratiga abandi babegete pattern yako genda iga mare meronge bere walikire karatiga bara itie pattern yekiera abande pattern ukane ngoli yesirrete yesisorole bone pattern yesimu na otram mwanyanyorire na otram kwana bano kwana 0706 722 055 Joshua irora 0706 722 055 na wanda chenkwane sajinde sawa Joshua kando negetoro kelinda arwe soko bokobono abana mbali na igwete bali nyanguso boarding inchomo nene amanyene tamwe yere mutwa ngo bakana 10000 aba Joshua tenenanga abana bali nimba maili wale watoto wa Joshua ayo mono uli msichana mkubwa tenena ninawajua abe nayo le nyanguso ebese so enyangi ngo batebi nebisimu amereri bona beza yatakire goso ebese chake to goso e account mapema haleluya igoye kitai kinaro ko batinda akora nyangi ekitai gento kredeni Joshua echeki ya nero ya 10000 ya bana sawa mnasemaje Kefa Simon okay ndoche baigwana ine one time na two time bagukwana igo muna goitana abakristo bomwana Nyasaye mbia muri mwenzi happy day ai abangina boga bagukwana
Abagina boka bagokwana tini kwetu pesa. Abagaka boka happy Sabbath. Happy day. Abagaka boka happy Sabbath. Abagaka tambayo. Happy Sabbath abagaka. Happy day. Biamono. Biamono soko ngari baga. Na nche biamono job asenge nchoko ndangeri. Na nche ncha kusudia. Kero kwa nyolire liko. Na ntuko togweta na watoko nyona maje tubanyu. Ande bale para ali goro ne chai ngorosi bale. So biamono asenge nchoko ngarika. Onya talio bosani obuya. Nenjanga tindu tina robinka. Lakini nenje na iunga ya. Muntu musaja nje tigamenya oke. Ndigeri buneko bwata nigu nje mambi ninje ngorangeri. Obe. Meremo ere buya. Nimbuate pastor nimbuate family. Change gasi bwango. Church board yeti bwango togendekete. Bare kabagote bange gasi omweshimiwa. Mweshimiwe gasi karwe. Oh no pastor nimbuate family. Biamon. Na nje no Morisia Community Prison Church. Okay. Igo ekero na rorire oyo minda kolege ndekia na nje nekia na koraki. Pongezi sana ndugu yane. Nacha ne timu yane from that akwana kindly I can request you just come front here then wave the congregation then inkwane so tomana gotige program wegendere kindly asenge njante bingo sokale na baba gukwana ana wanyore bako 10,000 chindo maide bono were besa rero biere besa rero ni bwate magoso etimu na bera nega na bakwane liete tigambai yambai nje na bala ile kwane liete. Happy Sabbath. Happy day. Mama konga imoira happy Sabbath. Happy day. Na nche Robert Ombui mokenye no buoroba maata iga igoga ninka na watu wachana intugo shuhudia na ndetu watebire pongezi ni ntore no mheshimiwa. Happy Sabbath. Happy day. Asamaria tankoro Ruben oyo Jumande na mama korokunga Doris Mora na ende ninche ndomo nogeli bwabaochi rero iga tuachire kwa endugu yane chop egetoro gekeke ditora koreki turatware igobono iga tore na keva yokoborie kerugegeke nera togosira tuachira ikanisa usebisione kanisa bikorwa mwanchire moto ebisio to ende na birabio kiagara batebire nga togokora nkwenda tore agapasha karimbwate mugwanchangere lichop biya mono Nyasaye abakonye togo ikachinga kiecho mokonsi tekeva biya mono. Happy Sabbath. Onye tole no mogo kokoraiga. Onye tole no mogo kokoraiga biya mono. Biya mono kanisa asa marieta ne nchengoro kunga Dominic Rabura Makori. Elieta manyeka inense ngimangoro ku trusted ambassador. Igo bali bako ku trusted ambassador ninjo yontenene iga. Biya mono kanisa sobogo to welcome. Uyo nero mheshimiwa tubwate kichana moroje bunale smart na akiri smart yere natonyora magendera be smart. Mbabe na akwanire. Na nje no mwana Adventist inde chobu na koiro koboko na nje ni nyasa chance se ninkole nyangi. Moroje tingi sa ninkole nyangi. Biya mono no turamu. Happy Sabbath. Happy day. Mwana mwa kabol. Chobu asante sana. Chobu litanga ni bamu abo. Yagera my hanti or musko mota ta aso akata so mamu abo chobu arwete. Nga yamu ngina nwara. Ene hanti ya ne chobu bamu abo. Ese igana inje na bana acha muno muntu kusudi yanga ki chobu maene lituko linder. Talilero. Igentana kwana kemo abangina. Oborai ne bichane round ye. Kusema talipo. Tuaira bagaka mono gakibangina. Tigatora asukie bichana kiagera bajite sukuru banyoleke baro bakora. Ustali bigo. Iko saa ya makana nyina atabira asante soko sodie cha nyangi ya chobo asante sana.
Biamono Pastor Singenjo. Yoko ndusu abana lengena barabungu ana barabu. Tigandi organize my ango na vitari mubunde. Umulisia tigango akwana before ndara akone kiagera. Asiro mulisio inare. Egasia akora nembere. Ngaki mumuru chare. Tali smart. Tigakona lingane limongwane. Ono libageliga tigante nga umurone Biamono nanda soko nginyora. Oyo buna tenire iga mwana oyega no yono yo mumuro minte kutali yone. Wano tonya kumusabira Nyasaye kara anjo tenero kurwe yanga. Osese ni utata Nyasaye renda konya Biamono. Biamono. Thank you. Amalieta borunge ingorogu Kefa Mugunde Simon. Mamo minto akoroku wine Frida Monyenje Simon. Omaete abangina ninu moto iborete. Isako bati diko kana isi omongino minda abangina bali badoli guys bali moko gotera nere kwa na moja kumomonyerera. So gaki asobora yoboiga bokoro kwekero kya obu MCA. Na nchina atwali robote. Wachi terege suntaime mechando ne mengere ekeronda anyole nenje kiruge kenge ikaransire chipasali nigonda ru wetani bune chikoruegwa abantu bande bakwa abana chipasali bakemeronge bere 2020 omwana akoegwa lakini kwanyora seita omwana bo university akoegwa pasali asiringi 5000 bono gaki abangina mbaburi mutaiboreti abangina mbaburi mutaiboreti mutasometi Nyasaye no muya chinga kichozi tiganya sabalende chinga kichigo ika na ninje ndigeli chop etokeni achairo mongina auti egere ambanyenga ki auti ngaki akoretaki Chobu Biamono, tiganya sago seni, toka ambe mega yema. Thank you so much. Biamono, boda bate bangamba mbale bwango, obara soka no mheshimiwa. Singenjo bagwate basha ya job. Mbara wana dakika 2. Egere toso inyangi tukole. Moja mwezi wa makwane abantu bali bayapoda boda nchikocha twins Biamono karibu na wabara bange abange tole kulingana nemeremo chobwa akora nabo toko buchaiga tara chaka gukwanigwa totere nakaiga nyangitera bwatani unabokendekera abonyore nga twasokire kurwa Biamono tara chaka ukwani yakokora ngaki pastor twanda bwango tuworo asante abana bana boda boda bachira uyo bwata ege pasa sauti yake nguru stage ya Msaro Junction ukaribisa barai baito bonsi Biamono karibu bono tigangwe umurai usenge FIC chairman we ward egera arasa gutoira guchi Biamono pastor Singencheli baga teri kawaida gotonyoreri baga gatigati nyangi lakini yabeire bahati nene astore Asingencho watoiri baga aseigo tigamba kwani kanisa Nyamsaro nababwata ni Biamole mone sabako eye mugasokati mole njara bono mone sabakwe murali kende chinsa chaenge kanire Biamono etwacha etole chipati chinyinge sana wa introducing parties na bontagete kubanga digere twana nelibaga ntuacha abantu be ward ndete toskemaga sinini abantu be ward sukamaga bali bande twarenge tutalenga mone ward kero toli byombe bibere toche mutuga asingi tole boda sukagocha bali bande batalenga se ward na Banyamisaro mokole digere motoli baga Biamono tiga tokora sejide kaiga ono Asingenjo tole bwango pastor kunganjira ndwe pasa Nyamsaro Junction nabo igone ke gunkero wataiga semere magokora nemia na ke gwike masini eye
Nkeke bona. abarayi bari okora barochenge masini kero kwara sino tete kwanywa macha makendo Obe. na macha muruno agotoka karema egente gengari kiya igamoroche amache gekobwati gioka nandi giya kendi gioka ono chobwa kana na bwagocha gosuka kujimutu twakorre ntuna batwa bwataigo twasokere Bia mono grupu yende narara abande botunge na barabo asinge njotole abachamani abange babuli yango bwatra bakea elieta tiato chaka korwa Bia mono vice chairman. Happy Sabbath. Happy day. Ditangani kabisa. Tumsifu Yesu Kristo torago. Tumusifu Yesu Kristo. Milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Ancora ya temiri. Bia pastor. Thank you. Chobu, thank you. Aso kore nyangie. Bia mono tetogo sabera maya. Kekia bwatirunsa. Negoro ya koreki. Ngende kimbiyan. Wano asenge njo nabanga inchende inchora sininga. Keso wanja kwen. Inchu. Iga abanta abatene iga. Pastor no nganjire lieta lyoka. Wa Kristo mbiyamuri. Samaria tanda gracio kal turasara ya magina mei. Happy Sabbath. Happy day. Mbia mono oyara no molisi. Davis Borika. Oyara no molisi oino. Abago nyaro. Wono egento naba introduce liaba. Oyo korkucho. Igare ememba yane magina main. Jono mwana boda. Inche chairman ya magina main. Ekera kuru nyamisaro no wako gamba. Ogo ikamagena otegerera na mugambira. Igotinio mwana sa na manta abane. Epasa nere tubugate gato komwa. Epasa nere twamwete sandi. Igo namanye namanyete. Ebinde bitu abekora chini ya maji. Lero twakora chu ya mogo itabe. Hano pasta siri tan Geoffrey mecha. Incho umochema ni magena main. Bia mono. Asante incha kolete. Bia mono asinge ncha iyo. Ono tuachira sebalia twalenga mana barabo. Sawa. Kati karibu. Dongeji stage muonekane. Ngokora toreke ngera sareka. God is good all the time. Amen. Yesaya no muya chinga gichonzi no achobu no nagira moleda. Aroje ne vinte virenga nga. Aya. Na inje ni the people. Yesaya ga wanjang ndo mosiriki mambunu bieji nje mbange vintevi bibe burunge. Aje tingo. Ase mna atenina on behalf ya Liongate stage boda moroje na bali smart baisi beti buya Liongate onekana mbele Liongate ngai mausa nakora mausa isaka na morra bantu bande na barra lakini bono tionye barale dia babere bujiali ase ngenje bobo iro korna bobo lakini naro bajire goche igo kera tore kiombe kengo bwatira na tore korwe ward korwe county ngima mwa igu none gabana itolero eto kuriko organize go twa mabere twanya konyu boda nera go kore bintebi igombo betole ndoji na babegete kisutia chama ni ona ndoji na babegete sutia agira murete buya aseri Liongate stage abakwanderie eta yamusaro ngo bakwana nambu ya muri mwese kamalita Ruben Mos secretary ya Liongate stage abero no mo kokore banta bangi nanya kora bantu bangani na none likonde litana kuvugata ndoji na kanya karibu esengenje chinsa sengenje chinsa Liongate stage chobu yarona lero go kogenda oibisibuya nachabuke ai binde na ande bandebi oya ndoligereria nyesukari ge kuboreria goswera nyumba oligererie bashe yekereime ororenga kiakoba igoteri buya tiga Moses niwe moto sabera ni bali utaraswe biombebi toso ororo bia mono sana chamani bia mono sana na ende ngoli nge individual stage into tokokora magina stage Nyasaye numia matukonsi nkorere ngoiga bali batarochi bobe na Joshua akorere nyange bia muri mwensi nje naru stage yo musobu
chop ngokora tole neramo njebu no muntu nimaete buna twakorete nere nande namanyete kero nare gocha stage ya nenja ndebetinga ogoikari otwakirise iga sayu mbangete gento tinko mwacho sugake ngoru mosobora gaki na nere na bara witness abo mosobwa biamono Joshua nere sawadi omosobo nchendo chengo cho ininde boda yo muso ngai Justin yanda go Justin ko nyatora akor gerantora akore wodi Justin tete mokole happy Sabbath happy day na into twagokire boda nendo chengo chire kasa monyerochia na inje no ndema job tatara kunyo smart ne suti na inje pakange bangi osabona gaki tigatwe soki tonentura baka baba ni mandara akora nje naje na achenda bwe kanjaga mu stage takura kwa nere na inje tiangire bakoni ngambwa mbyamore mwesi abagani ba Joshua na Elizabeth mbyamore ngo kulispa kwa mboka Lamek member ya Magena main stage A ono na inje na bantu maneke weke bante ingo ikaga iga nge chop na Elizabeth yabana no ora kanisa nande mbuyamore boda umete twaleta marangeti asobonge asenge ncho epibito kwendi bwatuboke ona kiono kiraka chobu na acha ikeroyo ketia marangeti libere mbuyamoro ndago libe tiatokwane nani hiyo ingine walimu akore muikaransa na litoko yamono bani ngaba chairman abatogo ikaransa ngoli bali bara kubate bye kagerete ngaso ikire gaiga twatigaire baria twarenge bono kurwase wodi ito yabochi borabu nabwo ababate nigitwaruseri bali bande bono igogo kwana urweke ukiao onye tobwati oywe pasa gongo onde bwensia onye tobwati kende koboko toliko kwana bose bono ogokwana omukwane negento toliko kora mirimo ya bose umurundi takoriga muraboza nande mumuriga muri mono bose bono oyo taranyore pasa aewe ne karamu nero anje nimbwate andori getenga ni ngori bona toko chakaiga bali banga ikirikoba mukwane yabali banga moto wa toereru Leonel tukolia job yes tiga toi oyo bere tayari abantu banyasaye mbiyamure Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwewe tinimete kutumia rikondo. Emio yemuge singo ningo. Ya. Ije no morandia. Mokunde kane. Sawa. Onkora andi kanisa ya Gitare. Eriye iguru mumbu ariye nya. Bwana asifiwe. Amen. Bono enanyo mete 2012. Na akorete nyangi lakini ngakosera umukungu last week agantumere clip keria senare kurira asenana atetinga nimbe naye asobuya na asobobe akakabutora gokaika agantumera inkiyoro chare kontebi oinyore ndende chira. Bwana asifiwe. Amen. Igoyo minto chobu kuruono clip ekote imedia bakwe nayo chikuegerera nyumba. Bwana asifiwe. Amen. Naenda bangina ababwate kare mbaliri yake ngo chibare bagukwana liyo girike lakini yabisinzi. Bwana asifiwe. Ona igo chobu ekekoro teke kwebekeire ntoko tebaseniwe bone ne sawadi yane chinguru Nicholas Mambo ondo murandi we ward na ndendo murandi mumbu ari buna nabategetare tigomona nabasini sana biyamono sana. Wono tete gaki obo muntu ore brief okwane lite singe chinsa wana ne pacha. Yes. Onye kole no mogoko kwani oyo mino ntoli no mogoko elieta ne pacha pacha asenge chinsa elieta mwaigu just no ebwogega chob
nyasaye tigakubwate siegente komate na ngeri rahisi amubwate sete mono igo Elieta ipasha kumuranje mbia mole egente iki kiang'eire kiagaso Job mbia mona sing'incho kwa decide tumate ntubuna barundi egentongere tuebete ekero tuinyoire mokorora bobe mbia mona Very walieta nice. Samuel mbia mono Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Valia vale na Yesu bawenire. Amen. Wangina valia vaya vale na Yesu bawenire. Wagaka valia vaya vale na data bawenire. Ali na Yesu bawe Omorandi abatiro bongeta ninkana yone ndugu yane enkare korandi kuchimugongali asiochi Bwana ekwende yerende nyebwate mono enyangi esikwe gusobono. Amen. Museze niwe. Bia mono. Nainche tigamba kwanya abanji bamonene bwa kirebia. Bwairire bono. Samarieta nengoro kumabati onkundi oyo nyang'ononde kuri omusobwa. Omongwano ene rafiki yanale nainche nalenge gocha siri tukuliala naigwete bobe. Na mutomerete chibasa cha nasesi mimero mane cho bose neken. Bono akina inche mo kumina ngakintarwe pasa lakini pasa yana yatanga tese semo yechibasa. Bia mona so kontegerra chobu continue nalinche natagete gakonye tari sauri twarenge bwango. Nainche nalenge no botendole ngakikurandoro neti ngora ndole. Nabo goikaranza. Koganyole. Ndocho yore mando che no matali ori koyenkorora. Bia mona so kontegerra. Bia mono sana. Motigale morana na kya ukino. Omonene Yesu abakwe. Amen. Uri otabwatie ndamwa mutigai mukyo koboko igoro. Jenaro da mangana mayaga Mr. Job na ande mbia mono na ande twagotebe tingango chatule na ande twachire. Ngora gesinga inje ningo. Ekiagara inje ndo motambe pimaiga. Talibo gaki. Inje gongoro kupena adi magara ase wodi gondo musikali omonene Job. Inje mulende te igombo begaki. Bia. Obole nikoboko rwesinya sa na ande bwa chamba kaga igese kanise. Na atebire mbuya mono Mr. Job inchege ndunale ngo motebi egesagukia egororoke na ndanyora abana abange mbuya mono mongina na ndabunaro buna gusuma eliga nyasango mubwate sia epasa ini ya moya. Happy day, happy day, when Jesus was. He teaches me to watch and pray and keep rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. Biamole. Biamono. Morochi tubate kwa. Inche bia kantawe ke suti ndiwakilisha boda. Talibuya. Rocha bonsi pipara veka ngokata ban boda tokor. Amarieta ngoro ku Caleb Laban ndicho muri kibuya ward twacha go shudie nyange ya Job twatebanga tiatoche taigobe nga asago sanga mbali goche. Mbobe. Bia sana. Mutikale no mulembe Yesu. Yes, thank you. Abana bano gandrego bwaire buya. Bwaire buya. Kagetekero muntu na no mogoko. Oyo no mogoko rango iga. Ndago Job wakorire gashingia. Ndagu elimine tio mosani oime. Ono mosani ono ime. Esa marite ku choski wabinja ku mosense masen main. Main yanto mete pasa. Job nyebwata ngoi. Na inje mna ndagu yane e pasa yane nere. Biamono. Happy Sabbath, happy day, andagu, tejo, ekemanyi ekimoyote ntoke maeti, moisonde mbomanyi tuwali, enyangi engi yaba kuzipa kaenda moina abakaba manyi bakataka kutama, ekanisa ngo chi nyambu nu pastor, nyambu nu mei, obote bwandire cho, itonya ti ngoba namba ibere ko kore nyangi na bonda abe namba isato 10 top 10 nongale so amen egente nekia ngagerete bono no ene lioma na likonyora mobwata ekeruwa kirwezi minga esukari ngwogore tero liakanyiru omorembo ko mate eibere kabati iguru kakitaribo
na inje ngoja kokorabo moje ne binde biye bingi mbiya mono jovu asa kusisi amen mbiya mono tindi na kende bwetogeria sobogima bwane nyasaye okorwa byonsi nyasaye okorwa amen simba yalia ng'ong'o yes ngaite baerire muntu natige ninja sawa sawa na inja samarieta ngor kwevani siyo bwanyonande seito ne kono yangararia ndo mo chairman we kono yangare na ndo ndo mu vice chairman we ward ito ya bochigaiga ono chobo kerarure nere ganya misaro gagocha na njongumera mate na motenga mumura kanye binto tobire ngora na inche muno muntu tigamo ene inche pasa yane digere nere musire ndo chobero muntu mutulivu bona akonya koriri mungina ngobigache mokore iga matukonse osema notaligo no mungina abo muntu munga omaeto mugaka no chobo muge onya mungina takoba muge binte byaberaria byabeire busa igo mungina aberisa no muge sa ochobo muge bon amente gwetani ali pastor bia muno sana tuokira singi nyangi na ende nyangi nengiya nyangi na maskani nyangi na masabo ne nyangi no kolendo bono lenda kwabere nayo molisi asenge nchokwane ba ward kwani apa ye ward kagerete nga titora atigonde magega thank you ward yeito ase chobwa ko bamana intwe mwatebire nga okorara kwabeira mono lakini nabo totagetarare riri asabira arosire bwebisi tari boigo oro gakino sabe mpe igoro riri gwasabire kwagoyire kwebisia ward yatabanga arwo ebisi buya mono sesenigwa naende batebanga aitago isana sati konyora bwate na bora nyore chiabere kebonde egwikie gocha nande bamutanganire neye obolisi aligeretio beketai bona igwo sati yene tai ebo ibya kabisa pastor tigante ngambia mana singcheli baga tuawakira singchwa tuareganiri naende kanisa mokonye masaba so yo minto igere nyasamo bwa stari boigo omaeteli tunda lia jakira ko tobeli bwata matem kerenyo ni nayo koraki kero muntu nayo koraki bono mobuchia masabo ligere litunde litobe liganyenga kiyokoliwa mbuya mono tiensaba sen na kimogote boda boda kibai tararu sawadi nataka kuganya nyange pakere lakini Sauli momanyete kisimi kyanchandire senyi karansti wiki na ya meti galita abana bayigure cy'isukuru wana kisimi kyanchandire tikangende nshugurikira abana bayine wese bano mwanjire ngende nkwande chopwe pasha yane lakini chop enyarukerie kale grade 8 9 ekerara akora matem no ndorega ukabwatwa mwana grade 9 asende to gwaka ne school fees first term grade 10 yons gomunyi wet agende national school ya 30,000 agende mosensema ya siringi 4,000 sisi tunalipa yote igo mwana wochikokora grade 10 na ando korobo choribu ya bwe school dirube lilio ndiye ondetere dirube lilio koreki na kwanire mwangungulire lakini nenda imangana inchega asiane no koro mwana bwo muntu gosoma ubora ibora bunya sawo korwa mboli bogaka mboli bosa lakini no muntu ora twale nkorengi yayo kora magendero sa bantu bamwa abo mbiya mono chobu thank you kwende yaongeye mambyo ngakere simi nkwaye cheki yao ya 10,000 mbiya mono thank you kibai thank you kibai ngoso kale moko mustakira maya mbiya mono sana aba sabali baga kemise gango erere chairman na chairman ga chikora rach project chairman CDF James Otwere tigato kwa lakini no wale na into abaka marogo babono bujamano pastor Selibaga tigangondole ga barno mogoko aro happy Sabbath happy day
Ngeki mwarora. Ngeki mwarora. Buya mono sana buna pastor. Ngonyoma. Ngonyoma. Kora irange korosi irene nje. Kie. Aya. Ono mbuya mono no tora. Teraba ekero mo Urakirake ngoje pastor. Bono linde pastor ngambali ganiga. Pastor na chama mbitu asaba musangirika no buganza na minyoka. Chi project njire chielire. Mugambi na chacha weekend agoja kuigura. Twara chikura minyoka. Aina mabega aki. Na ande na achire ndorabira chobwa goraki. Buya mono bono tikatoganye torore na kibako bwatanigwa. Napenda kushukuru sana Job na Eliza. Ebungongo soma bibere kebunge kemo Saburi 127 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Naomba msome haraka. Taikambwa hata ikomi gatu akodra manganaya togende binde. Nje monga changa nje mpasto salie nyangi. Ina kiagotewa. Tunaomba Baba katika jina la Yesu. Tunaposoma neno tubariki katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ebintebyo apipa akakwanire etaya ekoshoni ena singenjo yogo saba ebukuneli ngana okomachi okogokoraga nga Yesu agocha kuye kanisa ayeire igoro. Arusi inaashiria upendo wa Mungu na kanisa. Haleluya. Ekera baba acha bagante ngakana machieso nandi nabasani bara bakoro sana. Ekero mzee alipoaga mwaka mukamba chobunga muteneni amatanga gati nanya gokora rinde igo gentekyo gati abangu mwaka nero kagachire kanisa bona yo kwagacha santeba taba moroje ngatari gose ni guna kimoroje ni okoboko kwaga itaba ne kanisa gaitaba manyeka mochora nana kwanitega nere kamo nturi gochora bantu igo asemadanga judge board ya gochora lakini bakamubeka nandi morore gasi akorira maega egeita kirine robeka igo ngatari emirimo geita kiria geita mwakero mwanya gocha mwanya kore geita igo nare gasi enkiya nandi gabona ria asoire buya eraini igabono no bisia gocha soa ordination deacon elder again aendelee kazi abakabari mu kanisa tenena abakabari muri kanisa oyo mane ngongonta erine ngongonta ende echinechi ngongonta choka musa ereta go so asegende na kimwaro goteba na beta ke oborai botagetega mugaka bwe myaka emya oyo 90 oyo 80 oyo 70 oyo 60 oyo 20 pako oyo 15 onyoro na bako ba form 3 lakini aro mulisi kichale ndete gasi yangu ya Nyasaye igo nere kanise gokina igo nabonare gotakanga basai bali mura na bali abagaka mura mutara akora mirobeliyeye mokole bwango maite boda boda yara ndi yakora na kumiringa enyangi nengiya bali baroda ijobu nga chibeso gokora busa nande njeira na moroje akinjira neti bintu bya Nyasaye dori ko bibangira icheira na pirende chaitani pake cheki yagenda nyangusu etanga ine sukuru etara igorwa. Haleluya. Unaposikia harusi ni mibaraka, mibaraka ndio hii na ishi hapa na itaendelea na hii familia watazidi kubarikiwa. Ekiagereke roko le nyangi ogote banga kinyasaye na kwariga niribwone nseseni Nyasaye tanya koba atari wikira ni chira chiaye anatekeleza. Ona abana bali bono oyo konyokonyora meeting expectation bona kugenda baka exceed. Haleluya. Abandi bangira oteba mina singinje bayiwete bobe mobe moseke morale moboke imeenda hii hao wamebarikiwa na kiagoteba egoteba onyo monene takwagacha nyumba onye tokwariga ni Nyasaye ase nyumba yao abo bakoyagacha nigo bagokora emirimo yabo koromokia omokigo gosira
na onyo monene ta kolenda omochie onyo moneta akolenda omochie omonto yoko yolinda nobeke chabi bagocha bakeke niga kolenda busa buna bono chimboli tosiekera buya chibo nakono mwagira chimboli chingoko tobeka kabisa bakecha bikorume aba murati maitanga kosine guni bakabwate njiri kobuga njiri gukwana igoko chakonyore gesumu gekanenagi gekare oto igogia kure gesumu kiaerire amango kakorire gentuki achire onye e watchman noere gusona kere watchman ero bintu mbiri koibu ngayo konyora ari gosi tiago tadriji watchman eri etanga chitoro aba bagotere benga e watchman ya chandekire igaki chitoro ime atuomera igona ndarara mwateo soma people chair ibere goteba ndigere busa ase mure oboke koboka mambia junior chuni na gokore mermeme kongwa soko nyore ndagira oboka lakini agotebekera okoboko tali na Yesu na inde mwanyorwa ochikorara kolenda omonene nigagwa agwe chandera abantu bayanchete ekero nyasa agwanchire kwa mwaliganiri none ekero oraire gagugwechandera onye nekero oraire chitoro none ekero siegete tuka esabatore kanisa Jumapili bagocha bonse bali bao haleluya amina igoneri sana teberi sani maite na kuboka alia ekero nagatalira ekenyoro maambia echa eno na ruko nyino bakonyora bogete 11 ngani nje mbogete irenga bono kubokalisi irenga lirako saa 10 igo saa 10 abogete na ikoleta ngani nje omukali nganyora tata bogete atongetie taya aho nga basta na mutari njumura zibeja na bayegerete nga abasomba kibaetire mbaetanchara bago kongonta magoro kwa rigisire bono na tuajiete tukanywe chai tukasaba noroja mangana mbiyara haleluya oyo mate banga rera amusireria kunale ma abatamuro chibuya lakini amemusireria musireria igona gi kora people isate goteba rora abana nigo bari omwando korwa somo nene kuna abana babako witness yegasie au watoto wao wanabarikiwa zaidi na wafanye mipango hii watoto wanafurahi wanapoona baba na mama wanafurahia wanafanya harusi ekiagero roiboro rokorwa senda ni gorore ekewa enyaruka nere ria igora aliege na wana batatinge nyaruki eyo ndiye anafungua gate haleluya ako hapa mkono mama mkono aba butorero koboko obe ngobo buyarenge ako sawa gendera inye goteba abana omuntu akonyora kare ne chinguru chioboke bwae nigo banga buna chinsara chire nigo banga buna chinsara chire ne chinguru chioboke bwae asese nilio muntu olio ichoiri nigo banga buna chinsara chire koboko kumurwanie tuone lake yes balimu arikurwana aga chinsara ile ngoko bogoli goko ande ese ibere irenga bobadia bono chibuche igoko bwata chinsara chichiro muchere magega une boda yemo yate banga bache babuche mbarega bako basabira bache babuche muchoyo imwanga ukwana tunawaombea abana umuntu akonyora naende gaicholetie naende akabaire skuru hiyo ni mibaraka. Samuli 133 verse 3 ndio tunasoma peke yake. Naende ni ganga buna lime eitu akodre bono lingali imeria Emroni. Yes. No abu ne 133 igura no ole seba ni gonge buna lime ria Herimon ligotonya igoro yebituna bya Sayoni rabunere buya nokogokyo konene ekereriza na Job barabe baiwana ine nyumbalia. Yaani Nyasaye gakogoka mono. Mungu anapenda palipo upendo.
mambo yote ni sawa panapo nini? Upendo. Mumetokoteru. Mambo vitu vyote ni sawa panapo upendo. Siku zote salama panapo upendo. Panapo upe. Kemungo kende kota hata mashamba yanastawi. Naone kero muigwana ni mugusimeka chingeni ichigo koraiga. Naone tuka kumuigwana ine gokonia okonya gusmaireria abantu. Bona gakimo mwabuga ngane ina tandana. Mwaje korra tukenda abantu babegete ine eyende monda tayo. Ngikiaba. Uli orego. Kyotagete. Kyotagete. Mbwati change. Abana bago chikorora baendi ya job muinanga ke erone. Iga twacha kugorana ne togo itwa. Kwani olera ini naende bunaroja abantu balera ini yetuka yo montonde ituka limo gogo chakanyorori gasieke togocha kumugori omanya mnebire cha moyo bire. Ogotenga lero ngokoreta. Yando kora sukura butambe. Oibine bire chabono bia iboire. Manya bako mundago sel. Manya gokonya akoligereti akonyore kona mbayo gutakuniro gokoli. Oko sel pi. Lakini akere omolembole none tuka era ini abantu bakobeka. Haleluya. Hapo kolera ubona yonde. Abwo. Ego tebanga. Arora guo monene ochikiro gosesenigwa nobogima butali no mwaeli. Hapo Mungu uamuru mibaraka na uzima usio na kikomo. Abunya sai gago chika ugosesenia. Ile terire nene sana. God commands. Na Mungu akicommand nani atapinga? Karakira. Nyasara danga job ngo ndara America chiko menyo ngora kana abon. Kana ngotorole. Tanganga mache ayago trimbo galimbra ya ture no koboko kiagero wezi zuia chotanga mache korwe ocean yokole nege kombe wezi. Hayo ni mambo ambayo hayawezekani. Abayibolinga ibale ba Job bali bale ngensemo ya Job bali bamu abotena tena mwezi ndabali gani abana bale ngichikolera banguse tumuntu timadi ngoba yeche numungina no ara abanji babana ko bakwani mwesi mbiya muri karibu esenyanki yo mwana uminto Job omonene tomenye ndagera ya igoro amarieta Regina Mora. Regina mama no ara mama tukwani abana banyasaba kinabana nembiya muri More no moga se nyanki ya chosuone. Nyasaba sese ni ya sogo cha sese ni nyanki mbuye mon. Joshua kurugo senjo. Nande nara kumuroka ngomogaka. Okoroko yonga mami mkangina. Akina. Aba iboli ba Eliza msimame mtusalimie. Mwata itakuwa mwaga mwezi tena biamore kanisa yose pi inje ninjo moibori gaiga no tenya sawa seseni Ongi Bwana asifiwe tena na ako kila sengecho ye nyangi yo mwana Elizabeth. Tumsifu Yesu Kristo. Mbia mwana se nyangi sama lietangoro ku Edina Keruho Nyamao. Yasa enomia Nande mbuya mole kolera ya ino ninje ngomu bwati kurumaye mbuya mono chop mbuya mono sana tole ngani olotena uyago ndenga tobwe kaine baba ntangali kondo linde
obe ndoje turu wa imbra ya tule gaki Yesu Yesu na kitokora oyo ko babwate kwa mtu ngaye kamera ko obe nare kora buli job nga job mwangu likondo yentongero roche kiragere ntubwatani Etenkeroji. Etenkeroji. Kateriko change. Tindeba matri. Lakini mbia bono asokole ndegasi. Chobu kwana ngongaki. Kwata banga tora atike gendeke. Ya yandero. Inyo lire. Chobu ako mbona pastor ngora no mwangole rero ngigi yakoli. Engo kurani. Kango bwatera Eliza. Wata betu kwako gera tora atike gendeke. Andeta yo basta. Ya. Dawa mbali ko ngire sibiti. Liwano. Job teba mangnaya. Mile Joshua Ogachi Mukamba. Obutangasia kwegera kurwegesa. Kweli ya kwamba nashuhudia kweli ya kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi majina kamili Joshua Ogachi Mukamba kuunganishwa katika ndoa na Elizabeth Kerubo. Yeah. Pe Elizabeth. Naye atasema maneno haya, nashuhudia kweli ya kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi majina kamili Elizabeth Kerubo Ogachi kuunganishwa katika ndoa na Joshua Ogachi. Batabire mbaro kigento ngoro ceregenda atebendole usingoyo bwatamaga enyangi njatanga sungolyo bwatokoboko ndolere kuchimaye gabwe muthe kenenge yongo ate okura kwana go sali oli otene ino monginangi abantu bakole de nyangi goronje nganyolire patia Joshua tena. Joshua amechukua kipaza sauti. Na wasi watu wote walioko hapa, humu washuhudia ya kwamba mimi Joshua Ogachi na kutoa wewe majina Elizabeth Kerubo uwe mke wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote za maisha yetu. Oye wana kare komende bintu byae ara magara kiae ane ngoirora ora nashuhudia watu wote walioko hapa washuhudia ya kwamba mimi Joshua Ogachi Mukamba na kutoa wewe uwe mke wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote katika hali njema, katika hali mbaya, katika utajiri, katika umasikini, katika ugonjwa, katika afya, nikupende. Lakini najua unampenda, lakini wao nikupende. Wao ndoje toru wangie kawana. Nikupende
Na wabwana kukwane nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha. Kulingana na amri takatifu ya Mungu. Katika amri takatifu ya Mungu. Kulingana na amri takatifu ya Katika mambo hayo. Nakupa ahadi yangu. Ahadi okumuligererwa cha maisomo tenga nakupa ahadi yangu. Aya, patia mama. Na wasi watu wote walioko hapa. Washuhudia ya kwamba mimi Elizabeth Kerubo na kutoa wewe Joshua Ogaji uwe mume wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote katika hali njema katika hali mbaya katika utajiri katika umaskini katika ugonjwa katika afya nikupende sio nakupenda nikupende na kuambatana nawe hadi siku zote za maisha yangu kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo nakupa ahadi mulikiri likuchia maiso obe totari okogendo. Katika mambo hayo nakupa ahadi yangu. Tikabona mutubule kakonyora tali ere ntutwara bwatanire nyangi bono igoro yaye gagocha kolete case baadaye. Mutubule oko ni famu naboliri yako babwatanite gwe nyangi ekera akorwa kanyora tali recho kanyora lea tatuboiri tari mbare ko tuburu. Tiga ko tubura ngora emburango tuere ga kito etorwa ene embura manondo tukorwa Adamu kawapa majina wanyama wa kufungwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. Bwana akamletea usingizi, Adamu akalala, kisha akatwaa ubavu mmoja, nyama nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Na bako muhagi kusentwa bwatani tokolete magana aeretega. Let a caution tuombe. Let a caution zo wazee mkuje, wazee wa kanisa waka kabai kanisa bara tali obe nengo bekwe sawa hapa kaka moche, wachungaji ambao mko hapa mkuje, wale mama ambao ni wa viongozi mkuje. Mubwata ino kwa muri kubwata kana bona piga magoti abakaka ubu achire moroje abakaka bumbara balenga bagutakire familia ya maya wabarikiwe ngoli utemugeti gosega akya abantu bakali kana ngoli ndolere maya gali utemugeti bonsi. Baba, katika jina la Yesu, leo hii rasmi tunatangaza Joshua na Elizabeth mume na mke, umewabariki katika familia yao na uzidi kuwabariki. Ile mibaraka ambayo wameona sasa iwe maradufu katika kazi zao, mashamba yao, watoto wao, biashara zao, afya yao na mapato yao yote yabarikiwe. Zidi kuwabariki na watoto wengine wa kike na wa kiume. Familia iwe na utulivu na upendo mpaka siku utakaporudisha ufalme wako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tenena.
Karibu. Ngaye kamera geuka hivi muangalie juu. Bakwani abalisi bakwani wakatakie mibaraka. Takie mibaraka. Aikebi nirende goti ngobutuole. Ega sirero nteje. Aikana kumupulisa iga. Kana kumupulisa ndako buta. Ega sio kolenda, ega sio kolenda. Wakufungwa na ndege wa anga. Wazee asante. Wale watoto wao, abana bali babonje. Wale watoto wao mkuje. Abana bali ba Joshua na Eliza. Simama hapo. Iko muna koranga magana bako gani? Muri kuba kwa nini tena nabo? Wasonge nyuma kidogo. Kamera ananiambia kamera iko karibu. Matros, songeza viti. Utebe stoko bera. Watoto wako wapi? Watoto wako wapi? Hapa katikati. Soma hapa. Pigwa picha. Lakini hakuonekana wakufanana naye. Mimi sipo. Asante DJ. Vile wako hivyo wazazi wa Eliza. Bible yako bichali. Taito gukore ndege itaika igatoa ndebe ndebe ngam. Etali. Bayeri baga. Itukoneli abo. Embura ya siasira. Baga captain now. Baga captain now. Ngai bali mwale ngaba ibuli mwesi kimwe karansera wose. Mwibuli tari babere bakoba. Abangina moke bali mwesi njo. Robono wakufanana naye. Bwana akamletea usingizi. Adamu akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja. Nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Haya, asante. Kamera umemaliza? Baki mtura goja baba. Haya baba. Mtura. Nande mwakutura abange kira noyo usingizi. Adamu akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja. Nyama yangu basi ataitwa mwanamke. Upande wa Joshua kuje. Biamon. Bali ba Joshua mongi. Loimo karasali. Kwa maana upendo una nguvu isiyodumu kama mpira, wakati wake ukifika atakutendea makuu. Upige haraka mama asikie vizuri miguu. Bali ba mwabo. Moka bwangu na goro mwabo. Wafurahie katika chemchemi za mahaba. Heri njema kwa wanandoa. Nitia kama Mungu juu ya mkono wako. Bona pasta gochigokora konyago sosaini esa certificate nyamisaro tu ogotera kwenyangi babwatiwe na nyapara ibere PH. Haya. Na abande baadaye. Kikundi kingine matrons. Toto gora chibichaga. Matrons yakwe bichagaru na banyanyangi bonse pe matrons. Patron kama alikuwa niliona alikuwa patron. Enda huko. Na moko enda hiyo. Obe. DJ kidogo. Omalengali mbegete bana. Mwaligererie kamera guchialia. Umwana yabere busi umwana narabo. Oh, sorry, merudi. Picha ya mwisho itakuwa ya matching squad. Wale wali match wote ingia hapo kwa line. Karibu mwamle kwa match.
mochakere baria bake ba machi Barabete changa chindabu. baria bake Barabete changa chindabu. tene nago kwa haraka sana. Abaisibali bare kolete buku. Barabugata nga abaisibara. Abaisibali buku. Abaisibali bebuku. Tutamalizia wasichana wakubwa ndio nianze kuandaa certificates kwaya wakiimba. Kuna pipa kwana. Tukimaliza certificate ni zawadi tutoke nje. Obe, mamu. Wasichana marching squad. Wale tuketi. Watoto tuketi. Tufanye haraka marching squad. Tena mwezi. Picha ni moja tumalize. Warefu nyuma, wafupi mbele. Songeana tafadhali. Hatuna muda. Muda umeenda sana. Boroche kogenda iga chaera. Abande butura gocha mchubuji mbwa. Abande mbwa. Kata hiyo hapo ni muenda sana. Wale wafupi mnaweza kaa katikati hapo. Wako sawa? Walimo gwetaga alia se kamera tafadhali. Wengine msquad. Wale wafupi tafadhali. Maka katikati ya kuto squad kwa haraka sana. Kwa haraka. Squad. Manya koligere tikuja okoligere liga. Abana lero bangaleta mungaro. Furaha ya rusi. Asanteni. Irani abanyanyangi buna bale kwa yeche kero toko na gusaini egento kerawo. Nyamisaro tu. Baire kutabali. Nyamisaro tu kwa haraka sana. Eto tagete kolia choro te saa 9 igoro so that yabageni baruare bagende. Ego saa 9 kamili tumekatisha mkutano wote. Yes, Nyamisaro tu njoo hapa. Emo wocha muligero liguchirogoro. Mokoligero liguchirogoro kore kamera rekoro. Balia oliokobeka DJ. Babwate style yao babekire buna bagoteo. Yesu kikuchiari ange na arau erinjema kwa wanandoa nitia kama muhuri moyoni mwako tena muhuri juu ya mkono wako kwa ono twachakire gotera kisha baadaye nyapana ibere PH n'abagenyi bachikira banene mbabwata gotera kwenyange. Yes, neji shawadi hivi leo tumefika, tujiunge pamoja ili zote tuweze kushuhudia harusi takatifu, ili zote tuweze kushuhudia harusi takatifu. Hivi leo tumefika, tujiunge pamoja ili zote tuweze kushuhudia harusi
harusi takatifu, ili zote tuweze kushuhudia harusi takatifu. Sasa twawaaga muondokapo, mkeshe kwa maombi usiku na mchana. Mungu awabariki kwa maisha yenu, awape neema na hekima mkiwa pamoja. Sasa twawaaga muondokapo, mkeshe kwa maombi usiku na mchana. Mungu awabariki kwa maisha yenu, awape neema na hekima mkiwa pamoja. Nyasa aba mosesenia aba umongaini nejisemi. Sasa harusi ndio hiyo. Igo una bakonya gotera buya iga pasta ngonya kuyali ganiale basaini certificate gotebanga omusacha nomukugu. Muda wenu wapendwa umekwisha wadia, neno letu la mwisho kwenu nyote, mheshimu ndoa. Neno letu la mwisho kwenu nyote, mheshimu ndoa. Muda wenu wapendwa umekwisha wadia, neno letu la mwisho kwenu nyote, mheshimu ndoa. Neno letu la mwisho kwenu nyote, mheshimu ndoa. Sasa twawaaga muondokapo, mkeshe kwa maombi usiku na mchana. Mungu awabariki kwa maisha yenu, awape neema na hekima mkiwa pamoja. Amina, amina. Sasa twawaaga muondokapo, mkeshe kwa maombi usiku na mchana. Mungu awabariki kwa maisha yenu, awape neema na hekima mkiwa pamoja. Bagotebanga tusabe, tukeshe na kuomba kwamba Mungu wetu atatupa hekima na maarifa kabisa. Hatujui ya dunia ya leo hata ya kesho, muendapo mjaziwe ni baraka na Mwenyezi Mungu. Muendapo mjaziwe ni baraka na Mwenyezi Mungu. Hatujui ya dunia ya leo hata ya kesho, muendapo mjaziwe ni baraka na Mwenyezi Mungu. Muendapo mjaziwe ni baraka na Mwenyezi Mungu. Monena basiseni kabisa. Sasa twawaaga muondokapo, mkeshe kwa maombi usiku na mchana. Mungu awabariki kwa maisha yenu, awape neema na hekima mkiwa pamoja. Awape hekima na maarifa. Sasa twawaaga muondokapo, mkeshe kwa maombi usiku na mchana. Mungu awabariki
maisha yenu, awape neema na hekima mkiwa pamoja. Sasa twawaaga muondokapo, mkeshe kwa maombi usiku na mchana. Mungu awabariki abayichorerya masesena maisha yenu, asobo gimwe awape neema na hekima obuya mkiwa nobo ngaini. pamoja. Amina, amina. Sasa twawaaga muondokapo, mkeshe kwa maombi usiku na mchana. Mungu awabariki awaseseni mono kwa maisha yenu, awape neema na hekima mkiwa pamoja. Haleluya. Amina. Pastanko Balis certificate. Certificate inaendelea kuandaliwa vizuri, lakini nitawapa dami kwa ajili ya kamera. Yes. Tenenango. Balimurase kamera sukamororeiga pio chie taracha. Rusia mese ya kodre basa. Totagete ebicheyera abwa matrons. Omwana naro konya gonjokana nawo, naomba muweze kumchunga. Yo wanakabidhiwa kibali kwamba wamekuwa mke na mume. Ngongo abona mongo. Pastor, bonsie bali tayari pastor, lakini nende no mogako ko ewoererio mongi. Ontebri nere simba na. Nere simba. Taitingi turero ezere boba. Ngayibono gacharenda. Aralingo. Debut no manyeta se kome kugus. Moche kingo gose. Moche renga mouko nole. Ka namanyete tata past. Chekera donya besere ime. Onsere chekera uchuma. Obe amemaliza. Na pia jira ya bara 2. Chini kotera bore consequently. Tafadhali pastor yake iresa uliba ngaba geni. Au akitoka andengotera tole baka kangotera tole engoma mate tokuragira togotera igatoraro chikwaye chibuchete go gali berera ngoimo wako ushukani PH iga mpabwa ntwakoraria sona bu the other Sunday iga vumbi iyo yes molende chira abagogoteba igo kwara itano nayo mutuga no ento maetirende wa omolero esikwe kabisa. Pasifiwe. Tuko lilinde.
bono botubwate. Musacho yo abo musacho wenyangiri tukurya rero no mulendera kumusika asobotaka nobonda asoborwaire nobogima nankire ayo musacha wakire ko nyoma omukungu oyo abo mukungu wenyangi moko nyoma ni tukurya rero no mulende na kumusika asobotaka nobonda asoborwaire nobogima nankire Igo. Ago no toko chigo kolera buna toko genda agona. Oli chira. Hallelujah. Amina. Okay. Tigamba tebi gabono. Liakeire. Na nyamisa rotu youth. Aguno otoko kolira to soibie. Ayande etoko chigoterera muini. Tafadhali. Igo liakeire, where are you? Okwe nyangi. Karibuni sana. Kisha baadaye esa ulibabwate mupangiro nyambusaro tu youth kiribungere batagete buna babangete kisha baadaye tonya koso ebyewa koso atoli chikwaya buna twacha abagenya bairi nebyeku byeito nyomba toko birwera togo sabakorwa moja kwa moja tochikonyore choroti togo tenga ikigeko bakewe Yamis liakeire church choir. Ona libere imoka. Wa. Tokore bwango. DJ. Na bali mote ne negesieli. Ancha mbete. Motika kabaka tiga embe hueta. Toakule pi. Okay, DJ. Balito tanyo chipasa ngweta chire ondo bwate keukia ekiebesa unainua mikono juu alafu kisha baadaye unatumbukiza ndani olikelie taliao alio monyana gochikomonyanga na iro ekewa DJ yake irenga kimwambe baisa kotebanga asanta sogotera mo baisa kotebanga bato seseni obe onye ngoyo dangelia basai yes DJ kidogo onye korale engoleta basai yes that is because of time konya ko koligia basai on stage
Thank you so much. Abasai kwa haraka sana. Abasai Amogo isarase biroge bya basaega. Sarase biroge bya basaega. Ibibako imoka. Ebinde imata. Tunataka kuenda na wakati. Tusipofanya hivyo bale baguchiale watachelewa sana. Inu isarase ranga wasabende. DJ weka ya wavijana. Vijana kwa haraka. Vijana tujipanga haraka. DJ weka. Ndio hiyo, ndio hiyo. Ndio hiyo. Wa. Igwa bano. Wimbo mtamu sana. Siku tulioingojea sana kwa hamu na gamu, sasa yatimia. Shangwe vigelegele vyasikika kote kwa furaha tele. Bwana harusi na bi harusi wameunganishwa pamoja, kuwa mwili moja kwa ndoa takatifu. Siku tulioingojea sana kwa hamu na gamu, sasa yatimia. Shangwe vigelegele vyasikika kote kwa furaha tele. Bwana harusi na bi harusi wameunganishwa pamoja, kuwa mwili moja kwa ndoa takatifu. Haleluya, shangwe shangwe, bwana harusi umempata mpenzi uliyemthamini. Tena kitulizo chako ni nyama toka nyama yako, ni fupa toka mfupa yako. Pendaneni siku zote muishi kwa amani na furaha. Haleluya, shangwe shangwe, bi harusi umempata mpenzi uliyemthamini. Tena kitulizo chako ni nyama toka nyama yako, ni fupa toka mfupa yako. Pendaneni siku zote muishi kwa amani na furaha. Ombi lao ni kwamba Eliza pamoja na Joshua waweze kuishi kwa amani, wakiongozwa na hekima na maarifa itokayo na Mungu Mwenyezi. Ombi mzuri. Mpenzi wangu umzuri, wala ndani hamna hila. Njoo karibu nami mpenzi, machipuko yako bustani yenye matunda mazuri. Wewe ni wangu chemchemi na miti iletayo ubani. Nyumba yenu hekalu ndogo, ni baraka teletele. Mpenzi wangu umzuri, wala ndani hamna hila. Njoo karibu nami mpenzi, machipuko yako bustani yenye matunda mazuri. Wewe ni wangu chemchemi na miti iletayo ubani. Nyumba yenu hekalu ndogo, ni baraka teletele. Haleluya, shangwe shangwe, bwana harusi umempata mpenzi uliyemthamini. Tena kitulizo chako ni nyama toka nyama yako, ni fupa toka mfupa yako. Pendaneni siku zote muishi kwa amani na furaha. Haleluya, shangwe shangwe, bi harusi umempata mpenzi uliyemthamini. Tena kitulizo chako ni nyama toka nyama yako, ni fupa toka mfupa yako.
amani na furaha. Haleluya, shangwe shangwe, bwana harusi umempata, mpenzi uliyemthamini, tena kitulizo chako ni jamba toka jamba yako, ni fupa toka fupa yako. Pendaneni siku zote muishi kwa amani na furaha. Haleluya, shangwe shangwe, bi harusi umempata, mpenzi uliyemthamini, tena kitulizo chako ni jamba toka jamba yako, ni fupa toka fupa yako. Pendaneni siku zote muishi kwa amani na furaha. Haleluya, shangwe shangwe, bwana harusi umempata, mpenzi uliyemthamini, tena kitulizo chako ni jamba toka jamba yako, ni fupa toka fupa yako. Pendaneni siku zote muishi kwa amani na furaha. Haleluya. Ndio kitulizi cha moyo una bakwana. Yango pastor aitie tangazo. Tangazo yemo. Bali mutagetiko kole nyangi mwako uyu toera. Church board mbalenga muko bachera bakole bali batagete church board inu mwezi bari mukia magondole. Business mukirende baya okoboko. Kanisa y'abantu mbaro kore meroberio. Ne nyangi asenge njondi mogo kora buya pi mineli. Nyangi tekari yagora na kwerende teri kiri ali asitwara kubata nge yegora. Emanyire ngane gentoki. Na endere naki. Ende te yaumbe. Asiago nara. Ngarra maruba goita asiago njungo kwane. Asiago bano rakira ngakitura manyire ngano tegete nyoni. Asiago ibona kiata itomokonye gaki. Oyo mona asiago mnale gataraba pipombo. Biyamono pastor. Abantu banya sae mwenzi kwa kwani mbiyamole. Igonda de gotanga moji gaki. Nago ngai bona Jojo. Banzirei. Kasi entagete sabato gaki no injene sabato ngare kokora. Mwenzi pi moje. Azengale gakoro kwe mesa SDA church. Pastor bono no jije rakini. Pastor Pastor ne timu ya eonzi ya pastor be district yengima. Mwarega ni waze kanisa ya mesa. Karibu. Mwanje oneno ara. Takora oroka wa ato sabera di naito. Tigache gocha. Nchungo ndole aye mangana. Nchungo cha baba. Asiago acholera. Siago chole irense. Enyangi ngobere sabata kero tagetebe bo na bekoba. Mipango inakuwa ya kawaida, tunaunganisha, tunaenda lunch. Haina shida. Ke. Banta bambali people ne sabato bago chakoba people mbalenga bako batakera maye sabato. Happy Sabbath. Happy day. Piyamono. Tuwabali kanini nyangi yeito date 25 ya sabata mesa. Balenga banchiringa mbaje kukutubwatisi. Piyamono. Mbarikiwe. Piyamono asiago na people bao. Obe baraba people sole. Piyamono asiago no mwancho. Ne girlfriend yao esabato ngoba mole buya. Asiago no musani wa mbalenga bako ba. Asiago mbuya kwali getindoche. Chisa watu taito gosoa. Taito ya pipa sabe. Tocha kere sobo Joshua Bible bamu abo abasani ba Joshua kanisa ya Joshua toso Eliza. Steka ikomiga toso kesika butoga ndumuchie. Abandi ngo ndabale chiro. Apipo nama yateka ndaiti ama yete pibuya. Nani mande nako ira maganaye. Chaka.
Tuombe sehemu ya tatu na ya mwisho. Baba na Mungu, tuwakushukuru tunapowasawadi wenzetu kwa kazi mzuri. Tuongoze, tupe roho mzuri. Tunapotoa tutoe bila kunung'unika. Mibaraka yote ambao unatupa iweze kufikia familia hii. Utuongoze tunapoanza hadi mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Joshua tenena na Eliza bali barusobo Joshua oroka ali bosio inare ko baka chibijane erori konare ko liginga no mule nara no mule ire kimwe bwate anye kere kana mogo te banga tuatiga kama iko nyumbani mnasema tuliacha nyumbani tuatige stulika boko ngumboli tenena agubono anye mwatige stulika mogo ndenga paste stulingere ngonyerule terasi mamoya konyereta ngaisene obe sawadi leta sere tuasabire chisawadi nande buna chiko rwegwa echiko be kugocha ase chichinde anya ko gwatege ndogo kwana utararu injogo sabali bagaiga ego korusobo Joshua na watu wachakera. Asante sana baba sawadiri balimo kubwata jisawadi mo bangega iga balimo kubwata jisawadi. Tunashukuru sana, asante mobate bingambu ya mono. Marafiki wa Joshua, familia, kanisa, muwe tayari. Walia poda poda ya ito balimwacha maega nto baroche chinsa cha inongocha chire gocha chire etoko endeke kundi paege kundi momanyi na wale security ngocha mole mobasha korupasa ya ine chinsa cha inonchiro. Yes, aine family ya abo Joshua nerere on stage igonto etantani family ya abo Joshua kwa haraka sana na bali mogopoke biego motene na bigo tene ni gogochia ebinde na obiko be kunoene mese igoro tebwati shida mwenye beke buya ebinde na obiko be kwawo. Yes, buya mono nanda keukiao kwa kelike elieta it is very important oyo bwate kenda ukwana na bagusabali bagokwana oyo tomwa na bagukwana kukwana mwate kukwana mbono. Sante abo, asante sana mokora mate sana walivi familia ya Joshua, marafiki wa Joshua, familia ya Joshua, wote wa Joshua, upande wa Joshua, kanisa la Joshua. Dakika zenu ni 5 zinaisha. Wachire ebi ewe biya kabisa agotera mobeke ira Amen.
Buyamono sana. Buyamono asogo cha kuinu. Enyange tebe tiengia. Wiyake gima. Wone ne kanisa nyamsaro tu ase chobwa gosiriki na omwanjio ye Elizabeth. Kanisa karora egureke ewe kerenda sabago chikorara barara sagi. Hallelujah. Na kimogo tebe kanisa. Buyamono sana. Buyamono. Bache babu okiga. Alafu molisio na konyo arabu na andege ntokeke gatigara. Nkobe kira tule chobwa oko nanyoraga sukari. Amina. Na kimogera ndiye kanisa. Amina. Buyamono. Asante. Esa ulioro monene. Sa muito inyo irani ali asitwanyo gachete isiko. Egere to kore nafasi. Buyamono pastor. Tigango toche sobelisa totarachaka chikanisa chirichiacha sobelisa. Omoito yokoronga identity. Sobelisa Mwebege songe. Sobelisa no twasoire. Bali baza kurusobelisa. Oyo sobelisa goso yo magatoyo. Magatoya ata itekoleta trespass. Magate kurusobelisa. Sobelisa no tole. Sobelisa. Magate. Ayo sobelisa. Abo bali banyuru bataka korwe kiabo. Sobelisa so gocha. Asante sana. Sobelisa. Abaga tubali baba nchugocha. Watu Eliza. Irango kora tole. Tominyoke. Abaiboli kwanya. Nchugocha lioka. DJ. Engwana nera enyenge. Emba miterete chidageka. Abantu ba mito Buyamore. Buyamano. Enyangi nege ntege kone nyore nkonya konya kora. Oteme sana Elisa. Oteme sana. Saitani no makong. Ndugu yane chok. Ege ntege wa kolire. Kege ndere nyamisaro na nobe pasta. Abe pasta ga. Bali baba sobe Elisa tenena kurwa. Mugakoretire kukuzi na kimogoteba. Kukuzi. Bakwani bona. Pastor ngero yomo sobe Elisa engane yemo bamanye uchaka kurweli ebyewo. Muliro kubakwanera. Omukwaneli no yomo. Mungire narutaka gukwana liria na motebi mbono. Ngai yaro lyotaka gukwana. Gosomo gaka yoro. Lyotaka gukwana. Oyi. Igo. Ali prise. Babere igo bono. Biyamona aseribaga nande ngo bayira niringa biyamona ase kanisa ya Nyamisaro aso umwana ne Elizabeth no mugako ya Job kanyara ko muruga Job na ko muruko mugaka igo nande ubwanchani oboro kiri babworo kipaka nyumba igo ngo ire niringa biyamona basese niwe mono kabisa nyasaba sine byago biri bairu bagendere bagubwanchani obonya bagendere kubororkana nande mo babicheri amasabo abuje abana abagenderere nubwo amate bwabo buya imbiyama no mosese niwe. Okay. Pastor teneneza. Ndro yora kwane. Pastor tenena korwe side ye e camera. Anjira abakwani byamole. Biyamono. Marita nenkoro kitimoto mogaka. Oyo mwabe Elizabeth. Na nje na roriro biyaso goja na ande tikatoba sabira maya. Biyamono sa. Bakolire bono nkoro bale byewe. Tikabarwe byewe bwangu. Ndo tari people korusobe Elisa toembere mo. Basawadi bakwani moko bamo chisawadi bakwa bwango best ready best man kango mwarolire kegwekyo ekegweki kango kyabwatirugo kena no bwango igo na liole gas e kamera mwaligereri buya Lirengo chenjirire abonda abayireri tokole bwango mokora maiga bayiri asante familia yangu kajenge wena tokorwo koso atole chikanisa nebikundi bwango kila siku nikajae sifa amura maiga munyatige mochigokoreraka aba baba bwate bya guko bwata kweka. Thank you so much.
korwa gungocha tori chikanisa nebyumbe biri biro. Asante. Thank you. Asante. Baachire buya. Baachire buya. Tokore bono bwango. Tokore bwango lirengo chenchirire. Lirengo chenchirire. Go chenchirire. Tokore bwango. Asante. Ayande ngo kwana tole. Ayande ngo change ngo kwana tole. Okay. Nyamisaro wani nere kubwati abayiri aba onyeke uki abokero. Nyamisaro centro. Nyamisaro centro. Otene nase mole gocha bwangu. Nyamisaro centro. Nyamisaro centro tafadhali. Kwa heshima kubwa. Kwa heshima kubwa. Toba saba iri abukorumae gamorore. Mubarikiwe sana abayiri baito baretire zawadi buya. Baseseniwe. Aya nara maseseni ali pastor gotewa. Narae. Asante. Nyamisaro centro tobe maega ya abayiri baliga. Asante. Mwanaume anayemtumaini Nyamisaro centro tuwe raini. Nyamisaro centro. Asante sana. Nyumba yake itasimama imara. Hata nawiri kama majani centro tufanya haraka na hainyauki kamwe. Wananaomba ili kutoka kwako. Okay. DJ. Nyamisaro centro. Nyebekero gotero kuya bono. Maete mbabwate style gete bagocha. Mbabwate nakiego rango tebanga bagocha ni style ya bororo buna bagocha. Rora buna Teresa bagocha koruga rora. Abo. Amura baba bwatiro moika. Iwa. Jobu nelisa molendo motungi ito baba. Asante sana. Sene tatoli gari. Adamu kawapa majina. Wanyama wa kufungwa na ndege wa angani. Na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. Bwana akamletea usingizi. Adamu akalala. Akatoa ubavu wake mmoja. Auoka na ubabwate style yogocha motu abande tokoruwe kebu tokore. Ametwaliwa katika mwanamume. Adamu kawapa majina. Wanyama wa kufungwa na ndege wa angani. Kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana. Asante DJ. Asante DJ. Asante. Thank you. Gakine saulirire lia onjokire. Obo maana lia onjokire. Basagwadi go bwangu. Thank you so much. Basagwadi go. Intwango Nyamisaro 1. Nande buna tokole byewe nabate bine nyangi toko machi gochika toragere mangana hiya. Nyamisaro 1 tokole bwa. Nyamisaro 1 Inchubwango babwati kuna kera asobwango. Nyamisaro 1 inutiga aina maseseni yo monene. Nyamisaro 1 ngojere. Nyamisaro 1 watafuatwa na kera. Inukira aine miremo ya monguru. Nyamisaro 1 DJ. Thank you. Inchugo uchalioka kakisa ulichinsa chia elire. Nganchere nande nabatu igwana nire nabarai. Bakwani igo asante sana. Mubarikiwe sana. Asante sana. Mubarikiwe sana. Asante. Kera.
kera narorire omorai asika nero oyo ore kurumaega igoretire pasa ya kera nere iyo. Asante sana nyamisa. Arise and shine, arise and shine, arise and shine, arise and shine. Mo baisa koburuga, arise and shine, arise and shine. Ndio molisi ochirega aguneri ororo, arise and shine nere iyo. Ebwatigwe na liakeire onye liakeire arise and shine. Ebwatigwe na liakeire tokore bwango arise and shine. Na barabu na bagocha buya rora baletire erangeti nambeyemo okwebisi kobuche. Thank you so much. Omolisia nabwate ngoko igomoroche unesa wadi obotugi bobuche abande mbabwate njugocha bwango igo liakeire be maega yabo liakeire. Asante sana, asante liakeire asante liakeire be maega asante liakeire eyo buyamono ega ya liakeire. Asante sana Nyambuno Centro, asante, karibuni liakeire mokora embura ya tule liakeire bwatiguna Nyambuwa na igure yaru. Asante sana dadi, karibuni abasani ba Elisa na Joshua, karibuni sana balitole chigurupu ebyewa ichigocha individual buna bagenderete gocha igo chidagika isato twakorire tosokie nyange toina nebono bwango dakika ni 3 peke yake igo. Asante sana chidagika isato mwaimu kalimo ngakwa balitwabwate chipasa obwate pesa ni yao otaika korangelibwa. Karibuni sana, asante, karibuni, asante. Onde utigaire, asante sana, asante. Tiganda angeli bali bapota babu ate pasa yo mwiso tokole.
Yes. Asante sana. Ebya gutwakolire gekundi kende ngere getararwe kewa ose montonde. Onde Wana poda poda bali bacha mayanga gerete bachire nabo nimechulishwa hivyo. Mwana poda poda ndo nyorwa. Asante, Mungu awabariki sana. Pastor ndaitego kwaliga ni okole egere toende koragira. Ebure gotusko. Buratera chaka. Bono ne nyangie gotanga na gosoka. Rosinga ayedada kayogoja gotenena. Hello. Enyangi tutaito soke na motoko tweru golero chao. Rosingau. Bono ne nyangi gotanga gosoka. Abande mubwati mbure toko nyaminyokia. Etonyole nyumba. Inki motere gotere ngwere oro nechisa chie nyangi kogendaka ekwaya njara beka abatoko tweru gogochika anza Sauria Tule, Tora Isarasa, Namisaro Centro, Bante Bimbabu a Tocotera, Gete, Namisaro Centro, Ebura Yageride, Ebura, Namisaro Centro, Ekere, Eke Yekonya Goandaliwa, Namisaro Centro, Kere kwa Yekonya Goandaliwa. Ono embura ya vetere ilitoko ande tunakubali elinya saya uwanja kekorekane tunakubali kerene sababu kuna sababu yes ya misaro ekereke kiyo ekonya kuandaliwa ya misaro na misaro bali bate bagotera yani centro ya misaro bachire Wananya Misaro Centro Motenene side ye e kamera eri babwate igagocha side ye ne side ye ende abanyanyangi batigale bale gatigatiga igo
Eke sukie mese igocha motu wake ga Kevin igo gocha. Etika se va gweta maega igo. Asante. Tuwape nafasi. Nyamisaro Centro. Nisipungukiwe ewe Yesu. Kobe kabaro gotera kwabo. Embura na maseseni. Embura ya maseseni ya maya. Chini ya mbawa zako. Tunashukuru sana. Ni kwako Bwana. Nyamisaro Centro. Akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akautwaa ubavu wake mmoja, kafanya mwanamke, akamleta kwake Adamu, kasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu, tena yeye ni nyama katika nyama zangu, maana ametwaliwa katika mwanamume. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akautwaa ubavu wake mmoja, kafanya mwanamke, akamleta kwake Adamu, kasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu, tena yeye ni nyama katika nyama zangu, maana ametwaliwa katika mwanamume. Twawaombea mema, ni baraka tele katika ndoa yenu, Mungu awe nanyi, mzidi kwa maombi, zijapo taabu, mkumbuke ahadi, ndoa ni takatifu, familia yenu iwe kielelezo chema. Twawaombea mema, ni baraka tele katika ndoa yenu, Mungu awe nanyi, mzidi kwa maombi, zijapo taabu, mkumbuke ahadi, ndoa ni takatifu, familia yenu iwe kielelezo chema. Agizo lake Mwenyezi Mungu kwamba mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ambatane na mkewe, waishi kwa upendo, basi hao watakuwa mwili mmoja, furaha wapendane siku zote, amani na upendo vidumu kati yao, utukufu wa Bwana ujae kwao. Likawa agizo lake Mwenyezi Mungu kwamba mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ambatane na mkewe, waishi kwa upendo, basi hao watakuwa mwili mmoja, furaha wapendane siku zote, amani na upendo vidumu kati yao, utukufu wa Bwana ujae kwao. Twawaombea mema, ni baraka tele katika ndoa yenu, Mungu awe nanyi, mzidi kwa maombi, zijapo taabu, mkumbuke ahadi, ndoa ni takatifu, familia yenu iwe kielelezo chema. Twawaombea mema, ni baraka tele katika ndoa yenu, Mungu awe nanyi, mzidi kwa maombi, zijapo taabu, mkumbuke ahadi, ndoa ni takatifu, familia yenu iwe kielelezo chema. Twawaombea mema, ni baraka tele katika ndoa yenu, Mungu awe nanyi, mzidi kwa maombi, zijapo taabu, wimbo mtamu sana. Iwana Nyamisaro Centro. Ako tebanga baba sabe iramaya. Mosabe mono. Hallelujah. Amina sana. Amina. Arise and sign. Bante vimbabu atogotera. Arise and sign. Arise and sign. Aimore. Emwachorera libagerinse. Eli achore irunse. Arise and sign. Igonkonya gocha buna. Mwateba. Arise and sign ya wako. Nyambuno ami. Adamu kawapa majina wanyama wa kufugwa na ndege wa angani.
kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. Bwana akamletea usingizi, Adamu akalala, kisha akatwaa Arise and decide kwa haraka sana. Arise and decide. Arise and decide. basi ataitwa mwanamke kwa maana katika mwanamume. Adamu kawapa majina wanyama wa kufungwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. Bwana akamletea usingizi, Adamu akalala, kisha akatwaa ubavu wake mmoja, ile nyama za nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Nitie kama muhuri moyoni na muhuri juu ya mkono Waliwe keki mosoe tayari. Waliwe keki. Una arise and decide ni koruo keki. ukifika atakutendea makuu. Azimio lako la kuisimamisha Asante sana DJ weka wafurahie katika chemichemi za weka wimbo. Yes, buna bago kora iga matrons on duty asenze moye keki mobe tayari. Yes. Igoro netoganyete, igoro ele ya babuhi. Yes. Igoro mitanoteyo, natomene no mogoko. Igoro mitanoteyo, natomene no mogoko. Igoro netoganyete, igoro ele ya babuhi. Igoro mitanoteyo, natomene no mogoko. Igoro mitanoteyo, Peyo pi. natomene no mogoko. Wa. Natutare itwe no mogoko. Natutere no mogoko. Nagotara babere togosowa omuche omuya. Natutare itwe no mogoko. Natutere no mogoko. Mongi na tota chaka beti goro. Eta moino. Togosowa omuche Eta koru moino. Igo. Gatiga e kamera nere to bwate te korwalia. To terense mo konyo mo gotuo ina baigweta atere. Gakoligie position mo. Tuabwatiru no moika kwa sababu tumeongojewa huko mbinguni. Abaigoro na babori. Maya abaitabaru. Aiba aruraba. Yesu na batebya baigana babire mechando. Abambali babuire. Yesu na batebya baigana babire mechando. Obo maene kabisa. Abaigoro na babori. Maya abaitabaru. Yesu na batebya baigana babire mechando. Umeshinda ulimwengu. Yesu na batebya baigana babire mechando. Yasibire gono. Natutare itwe no mogoko. Natutere itwe no mogoko. Nagotara babere togosowa omuche omuya. To ancho mogoko goite goisarase. No mogoko. Natutere no mogoko. Nagotara babere togosowa omuche omuya. Yani omogoko furaha iliyoje kwamba Yesu atakaporudi kuchukua kanisa kama alivyoahidi, tutakuwa na furaha. Togo tebanga igo. Igo. Elisa batabire mba kolemerera. Wow. Yesu na rora tutangane. Wow. Tore
mogoko yibono natutere itwe no mogoko natutere no mogoko nagotara babere togosowa omuche omuya natutare itwe no mogoko natutere no mogoko nagotara babere togosowa omuche omuya. Mangana inama ya sana. Tutakapofika mbinguni tutakuwa tukisunguka. Itwe no mogoko. Natutere itwe no mogoko. Nagotara babere togosowa omuche omuya. Natutare itwe no mogoko. Natutere no mogoko. Nagotara babere togosowa omuche omuya. Natutare itwe no mogoko. Natutere no mogoko. Nagotara babere togosowa omuche omuya. Natutare itwe no mogoko. Natutere no mogoko. Nagotara babere togosowa omuche omuya. Haleluya. Amina sana, amina sana. Taite kwaligania bali bali guturageria keki basabe bachake guturageri tokonyora nande chinsanchiro etokonya gotabera tokonya kobako monene emaikerie nengayere emaikerie nde eye emaikerie nde balia mwarenga se ekeki bali mwenga se ekeki bono balenga banyugwete tosabe toragere tokumba amaiso tosabe omotenu omuya tata nyasaye tato itore igoro twakira asor tokwera ng'ambi yamo naseke ukiobogima ande mbiyamo no monene twarenga ase omogondo twaikire gati ande mbiyamo no monene ngochikonya torendagere yakomenta amanyinga ekero togochikonyeria otosesenie ase ya mabera Yesu Kristo mabori oito amen. Unabasabire igo korora tole buna bagotenena banachekeki gotenena bale banachekeki leo twashuhudia ahadi yake takatifu msio nando botembo chaka kubaita mono endagire taraikange igo korora tole narorire buna babwatire bataite gutorageria ona buna bakobwata omuyo babwatire omuyo ona chabale keki ora bono ora buna bakona chekeki ekeki enene ne baka bagutalira bonsipi orabuna bakonyana cha aya ne keki enganie kebuyu oroche gentolisa na Joshua batalete bataliko na cha raisi yo ande ngoje na chaba ingefanya kazi ande ngoje na chabale wa ande batika ili saidi eliende saidi eliende
Ande nyenache. Asante sana. Onongo tolibale. Koserura bale iga. Tigoba te bonya kubali. Tigoba te bonya kubalia. Asante saye teua. Eba isako tot. Koranye na chabono. Era kea. Gabara pakwa torore ngambara ibago tanga na korage. Tota ite koranga ngambara ibago tanga na korage dia. Ande monache etari ke mono nande etari ne mono. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante. DJ concentrate. Tigango torarra for example nganga kibago kwa. Orango Eliso rugiro bokima. Tigango torore nganga ki. Orango aya. Elisa. Asante sana. Chobu tokora nagansukare. Asante sana. Eliso ragerio mugakoye. Nere tigatororengo. Chobu nae asante. Yago itoyo ndobo te igadada gaki. Asante sana. Chobu bono. Okanyora. Tunashukuru. Ya moto kolera. Ke moto kolera data. Biya mono. Tigango torore abaiboli. Kereba achire na barabu kereba arageiria abangwansi babo. Abaiboli both sides. Abaiboli kwa haraka sana. Abali moja buna abaiboli bae. Amora aba mwabo. Njubwango iga buna liri twaracha tomanya gochaka koigorera abande njuga video nera au baba kuna video ambayo inaendelea kuwanaza tenena iunugo ko barageri ali nero ko barageri bali. Yes. Korangeli kubara Bible. Ose bali bamwabo. Korangeli kumole. Aye baba. Tenena iga. Elisa oire ise. Na bate imwato pima moto enene mono nenga. Kobali mole. Ngomuganga ni ndo abake sana toko. Buya mono. Hii ni furaha ya harusi. Onoro mogo. Ekege ni kinyange. Asante sana. Ko gutoliko abwegi akabere. Ogo pima ni omono nege chiko. Asante ma. Asante njoo saidie. Esaidie. Bago kora abana bali bamachi abake
bali babwate chianga cha white na nyinyi mutaweka laini bali abake nini moko keraba baruro babekera ini Kevin ya side yeyore iga. Asante sana, asante watoto wale walifanya matching, wale wadogo kwanza walibakora matching. Ano gutaka kobatebinga matching nengiyere mwanjira abana bache nyangi mambi naye omwana nacha guitenga enyangi egocha na inche ngo matching ndiye keke igo abana bali ba matching. Asante Elisa bakolire bono amina obwanjani obutoye abana baito na baro baragire twaragire abanyanyangi twaira abaiboli bono abana bali twaseseniwe nabo aba bali ba matching kwanza ba matching bali bakora matching nabo komokonya abande nabo bagoche side kevo. Okay, nando nyakende kia ogesirete ekere ime garo kitinge manyete nayo gochonte bi ekere ime omanya go kewa iganda akebeka gocha burandi gocha epurupizia onye kende kia ogesi molise bwataiga oyo oracha gotebi ekere ime kwamanya go kemwa agapa epai neswenta lakini ogotebi ekere epai ime kwamanya kwa bali mwairwe bali ba matching bamuli bali ma matching obi korandu seria baga boka bande moracha igwa toligo shout hapa kuna utaratibu. Yes, inche komanda abana ubakora akorwa bali bande ba matching musimame ntobwate procedure osenda ngeli gisese cyane kiba ngolera ababoka momenta abande ngocha toli ngolera ababoka umusiongeze aya kora tigera ikobona tuketi tuko na utaratibu. Yes, matching bali bande tufanya haraka. Simama hapa tokore bwango chinsa chelire nembura ya asirire ngoenda toleka. Yes, asante sana kera sena bwate utaratibu. Asante sana nande tocha kabere asante sana bono ngoragiri tora abantu bons etobwate matroni sia bange ebagwesiarira iga besiarira iga bune keki yeko ereye twanacha pastor sabetogen sababu ya muda igotigena cha nuga matroni mosiarire kane iga nimanye tenga sendagerero nebwate obote bwendagira gakiri rende gota nyore toita moyo gota nyore stera toita monda yes kona chueru nande motigali endagira yendagerere yendagira endagira nenyinge matroni stokonya na chebindebi binacha iga mwaina abana inchugo chabon konyere bona abana ekera ini gabon eyende gali eyemoga eyende gali digo toina ne bwanga se koerera tusabe aji omoyeli abana bande genda ngora abana genda ngora ena negende kibwango tokore torwa karani emese terali keki ekeki ga karani ndorali keki
igore orende gocha gara ni njoka maega ga ni bagandira na nebugango iga oyo irwe karwere ine orende tota chomwana omino orende abana mbarabake mobalende orende mawo kila siku nikajae sifa orende ilinde imani yangu nisimame kwako Bwana katu mimi nisiumbishwe mawimbi na dhoruba wayashinda washukuru Bwana kwa umbali huu torebuya kabisa mkono wako hatua kwa hatua torebuya kegima na inche na iruma tika na inche ndatuna uri wake enga answere engia ekera ya erire n'abatebi tokwo moyo endagirire ari nenyinge okay asante sana bali tuisarase bono tuisarase nuna abantu abaya tuisarase ayekevo peana hiyo kwenda nje genda isika halimo nyago kole kwenda I violate ndebeli abana ubaru obono endagirire asante wacha nipeane kipasa sauti kwa pastor akoli order Janet enda na keki nje sasa. Yes. Asante. Tuataka tosokie nyangi. Tena gocha mokamba. Jugoje. Risa tusimame. Rambure carpet, rambure. Mtu asipite. Walima imokire. Alo, mutoke kwa njia. Twensi pipa na tole iga toko enda bakomo chimoyo. Kwa njia. Twensi pi. Karunchera. Walimu karasta aye. Walimu karasta kiraigo. Karansa. Walimu karasta mogo kira babalenchera karuo. Njia iwe inyoke. Toko genda mochimoino. Tunataka kuomba. Tunaomba. Osabatore. Tunaomba. Bali bako imuka kurwe birogo. Mutulie kwa viti. We, toka kwa njia. Abana bali karunchera. Chipire chichibeke chibere kando igarega. Tunaomba. Osabatore. Baba na Mungu wetu. Asante kwa harusi ambayo tumekuwa nayo na ukweli tumebarikiwa tunapoenda nyumbani sasa kutoka kanisani. Uwe pamoja nasi katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Beko katere kwa soka DJ. Limomo chako kwenda nkamoino. Enyange gotangana unego soka iga. Ero monto chinguru chia echimwange. Bali balenge ba matching morwe nyangi maega bali ba matching nechi kwaya chaito morwe nyangi maega lioka kogenda iko Adamu kawapa majina wanyama wa kufungwa na ndege wa angani
kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. Bwana akamletea usingizi, Adamu bali bwagutanganira enyangi balimo gutanganira enyangi karulibaga enyangi yetu. Asante sana. katika mwanamume. Adamu kawapa majina wanyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. Asante. Akamletea usingizi, Mungu awabariki sana. Adamu akalala Asekencho yokoremereria. Mungu awabariki sana. nyama yangu basi ataitwa mwanamke. Asante sana.
waheshimiwe, wawili kupendana ni amri ya Mungu. Mke umuheshimu mume wako, nawe mume umpende vile unavyotunza mboni ya jicho lako. Kilichounganishwa na Mungu hakuna wa kutenganisha. Tunawaombea Mungu awabariki kwa ndoa yenu. Mungu wabariki wanapoingia, Mungu wabariki wanapoondoka, wabariki na watoto, wabarikiwe na maisha, ni baraka tele. Tunawaombea Mungu awabariki kwa ndoa yenu. Mungu wabariki wanapoingia, Mungu wabariki wanapoondoka, wabariki na watoto, wabarikiwe na maisha, ni baraka tele. Tunawaombea Mungu awabariki kwa ndoa yenu. Mungu wabariki wanapoingia, Mungu wabariki wanapoondoka, wabariki na watoto, wabarikiwe na maisha, ni baraka tele. Tunawaombea Mungu awabariki kwa ndoa yenu. Mungu wabariki wanapoingia, Mungu wabariki wanapoondoka, wabariki na watoto, wabarikiwe na maisha, ni baraka tele. Tunawaombea. Ni takatifu ilianzishwa na Mungu mwenyewe kule Edeni. Wakati hawa wawili wanaunganishwa, takumbukia Edeni. Tusherehekee na kufurahia matunda ya Mungu. Tusherehekee na kufurahia matunda ya Mungu. Ndoa ni takatifu ilianzishwa na Mungu mwenyewe kule Edeni. Wakati hawa wawili wanaunganishwa, takumbukia Edeni. Tusherehekee na kufurahia matunda ya Mungu. Tusherehekee na kufurahia matunda ya Mungu. Mpendane ninyi, msiachane, mbebeane mizigo kila wakati hadi kifo kiwatenganishe. Mpendane ninyi, msiachane, mbebeane mizigo kila wakati hadi kifo kiwatenganishe. Mwema hujenga nyumba yake kwa mikono yake na mawazo yake, na yule mjinga huibomoa. Chunga wewe mke, umtunze mmeo, mvumiliane kwa kila jambo. Umtunze mmeo, mvumiliane kwa kila jambo. Mke mwema hujenga nyumba yake kwa mikono yake na mawazo yake, na yule mjinga huibomoa. Chunga wewe mke, umtunze mmeo,
msiachane, mbebeane mizigo kila wakati hadi kifo kiwatenganishe. Mpendane, msiachane, mbebeane mizigo kila wakati hadi kifo kiwatenganishe.